kama ni nyina nkamfu ano asundua bu ano ene yepese enom no asantemam Ghana mem ene Ghana afana ni wiase afana nyina eno ti so obi sisi pa de wo be dai Oforisuo Aboagye a menti ase ne wo kina enso eka ho bromanya chibosomi a etoso miensa no ne da etoso edubaako ene ne 11th March 2025 krupo twedia po basa yadom wakutwa nso ane nanka nso wono ene boss adai Timo Day Newsum Saprensiames seek ye the kingdom of God first, and no things shall be added unto you. Yan shall rather than a canning, Nadia Canada, or say what the back home, a word Jumedi will so and Asem Mpe Nipa. Catch it, be catch it, be say, Sompa Asem Mpe Nipa, Osei Aboagye, Jimmy Gamatnase, a hana batten panisem, a hana batten commode, a hana futu semua. Brother bia apostle kwame kwaten odeba no ha na abetino apostle so agi na dwanya seketwa dwumadi obato omra samonka sana the nation's uncle of Alumba omunyina aye ready aye krado ewo fie ha na wotwi wedi adwumadi no semidi kan nyina hyatiefo nyina bose brother bia apostle kwame kwaten na eduru baabi na wama ya na omanfo so etwe no sanse Ghana hade sie counselor untimi ni apostle kwame kwati emfrim wo so fopani a enya asem ketwa nyame adom ensai ewo ne so enya asem ketwa kora eno ti odofo dabra da bia no apostle kwame kwaten ono edade afutusem ede badwumadi we so edawu kwa da bia so ya hyehyɛ dwumadi a eye wo bra ayi okon na no ne pa hontoma wo kyena da obra yokon enso bekoso ye wada ye nwom a ye bo no tete ho na ye nananom ye papanom ye maame mu omonyom ba bi ko biti ase na ye tete enwom a abakosem ena omde boye na afutusem ewom no eno ena ye de bada ye wada bia ni abo ni atu nsere eni abasa ni asuamu ade kama we ne Sompa Asem Mpe Nipa no ye ko akoyanim ye nimten ena ye ko na producers awada wuruma wanya bi ade abagu apaso na ye betu nsere eni abasa enne anwumrei ayan kwanta bisa Isaac yenya kwanta so twamani na so wane ebegina kokosachi Fletcher waka producers no mobo omo emoden enya asem ketwa na wukọ master control room hoso so a MC aho Kevin Oyata one Azuka omada roma na social media applications Facebook YouTube and Twitter no yedi atwagu ewo so eno ti subscribe say afoforo hebi wotie bi emfa free ho na mi amagye adwa na me de Sompa Asem Mpe Nipa ekobose asaze so mene na Osei Aboagye Oforisuo ni ntifo so mene funtum pa katachie mene srebea bonchena na mene atwentwen kodi awu atwa miansa ne yakosa no me na megye adwam na me de Asem Mpe Nipa ekobose asaze so enya asanketu akora ene apostle kwame kwaten ewo fie ha wono ena dia futusem emu hwam kama ne tu a wosen omanfo se na apostle wo ma apostle wadai moko ehwan wo manam so mo kama komantum yem mo kama komantum apostle beba sanse adwuma wa fa ato ne ho so no enipa ho adwuma ene wo ye eno ti so kasa fidie so na okra ba kokora sakra kora no a eye pass mark ewo nyankopon animu a enya asem ketwa eno ti mo tamu chuko ne apostle kwame kwaten or a marriage counselor or say a Baptist sofo enya asem ketwa apostle memu akwaba ye nia ejafosio bibia boko de no okay apostle amanfo afew nia so mafia amanfo zase bebia me obia edu February am say we are seeing na agia to say the month of love okay enti dwumadie ni ofre dwuma ye ene me part nyankopon afre me se menhwe se efie entoto ye be ye kama awafo ekunu ne yere betima tena se yie na afei mrantie ne ketesi a wo mo nso ebo mpa ye edwendwen aware ho no metima kyerɛkyerɛ wo kwampa o betima afaso aware a esu ani yaudie ni binabo embemu enti edu month of February na say nyame adom ye ka hye nyame ni monyam nipa ye busy etutu kwan bebre but edu month of February na and sorry awodo we fro ha Ghana ha
who crying, who tamale, who tema, who baby ani efrel. Sanse unim de. That is it. Nte do wa na chese station ba ko ana se asori ba ku bintimi nya wo saa. Eya na ya homete but adwuma na na de ne nam saa. Na me so me nam nyina no machi ana mani wo machi. Say ye oza me ko Sompa. Nti adwuma na anya mesi ye mbeye no. Eno na mabasa me beto aso. Okay. Nti etiefo ne ahwefo enka wo makomanto wo yam se conference bi MBPA outside Kumasi ana kwantuo bi mfamenko di baabi a na nyankopon ahome wo ye mu ne moja di ye mu afusa ne die mentoto Sompa ase okay. Any especially sa opportunity a awurade nyankopon nam Oforisuo ne mpanimfo a dwumadi ye hye won sa no mentoto na ase okay. I really respect this opportunity. Okay. Yes. Apostle woman food you. Me that say. Oforisuo, unim say ye kan no kure pa. Enipa be mu bu awade hu. Adan. Wo de me Oforisuo. Just say enipa bebre apa aba. In fact, na awade obi ka so oja awade a ye besi nkonwa, ye betima fre obi wa himfie, ye be fre no wa sorry. Ene so obi bo na dwumpo so oja awade kura na sofo frɛ no a onpɛ so wɔkɔ onkotie sofo no because enipa bebre abamu abu number 1 enipa bebre nu wɔn ho number 2 enipa bebre andandwe da sɛ ɔmo ware a ɔmbenya challenges and problems and issues enti enyema bi gi nipa nsɛm na nhwehwɛmu kakra se ya ye woni se on se ewiase se enipa bi wo ho a wo hwe no on se obi wo ha wo hwe no se bia wo role model and our mentor and now say a noble person in society now hunu se line na and I say akwantu na person wo tubie no wo mo edi nkan tubie no pa ba e ma wo mo a wo mo nyamba sa akwantu no mu no omu dwane kura omabamubu they don't want to even start the journey on say opese wo ko enkran na wo mo enam nkra kwa so obi dwane munwani o umbisa kura se die na esie no ansa wo so dan wani na wo dwane je mpesa meka ne se ene asofo empo eja awade ene businessmen and businesswomen omu ja awade ene a friend say asafumami for eja awade gospel musicians omu ja awade friend saying enipa hudu bebre a won fan susu say awarija ye kura beba wo menum no omu ja awade na question say bi say ehun say what is causing these things ehoni asem no ade na ekoso saa na emen ehoni asem ehona mebeka ho asem no na me pese me ka kire obi a wo hwe me ana wo tie me say enida so wo ho but what I say meba so but enida so wo ho okay it is a CI obi hwe me obi tie me na obo ni tiri mu pose opesu oja wade a onya abotre kakra na ade na ekoso saa de di nkan ni say enipa bebre wo ho a wo mu I expect say omu ra wade mu a problems beba enipa bebre susu saa anokwasem o men susu so mu ra ware mu a o me face challenges de to su mienu ebi mu susu wo mu adwin se wo mu ra wade mu a bibia be ye kama so enipa bebre o ma dwin no be ko from me ware a niam be ko from me ware a me ho beto me ware a me ni beje enti wo mu ra wade mu ana wo mu ra mu no a wo mu ko hu se eniema nte saa no in fact amani pa bebre abamu bu papa na eyade a ene nwumre me pese me address issues bi enipa bebre no omu nim se awade wo mu o matete ebi matete ba no omu nim so me ware anya financial challenge o matio but omu di o ma nwi da se ebi betima to won ebi so anwi da se owura ware mu a
ebia ni kunu kura adwuma betima sɛn ye betima yi na di ni kunu di wɔ adwuma mu ana wɔno wɔ baa no ana bɛma no obetima yare me baby a me ko hyira na ware so enche kura me drive na mpatase paparazzi ho me tia so obi from me reverend me too many pe me beya me ko hyira na ware so beye bosome nwotwe pei reverend me gina nche a wo ba ya pe asemodi nkaka ni say papa I was saying come to me boas you and I'm say aden Osei papa Asem Arashi wɔse wɔn mu yɛ ayifuro wie yɛ no tie ni yo wɔn mu yɛ ayifuro ni wie yɛ a ɔne ɔbaa ne kɔ fie no sika adɔfo de ma wɔn mu no ɛyɛ bɛyɛ 18,000 kani sika no 180 million wɔn mu ware yɛ 2 months pɛpɛpɛpɛpɛ ɛna ɔbaa ne kɔ admission wɔ hospital ɔsi hospital no ɔkɔɔ yɛ no ye catch them and say onfa 20,000 embeto asie na abranti a wawari 2 months no de ne yira ko hospital na ye born ne yira sika onfa embeto asie no eye 20,000 200 million titisika o ta sam ka chono enti otuetua sika ne ni ade ni nyina wie ye no aye yi ne yiri ba fie no de omu bedie aye den what I say? Oba ya for kura wonye sika emfa nto emfa nya akoma etina che say after just 2 months of their marriage no oma be wura crisis mu ahokyera kese aba eti wo hia me na wo ka na kosem me nyinye ka me hye ni nkura ya na me say me pese me boni din na me say me mfa say coffee show usapomunsuo show usapomunsuo okay na aware de challenges e wo wede mu no eso chen de wa solve yi e ho a ogina me ka no eno ani obunkoko what I say enti enipa bi wo ho a wo mu ware a wo mu ntimi mfa ntopu no so ensisi se ade na mi be komu no eye ups eye down eye health eye sickness bibie timisi wa aware enti die ntia enipa bebre asofo medinka ka asofo maamefo gospel musicians anase nyumtofo business people centralfo jaware minim doctor bi ananse one ne yiri kun tokwa doctor o metis Sompa TV ni radio so min diatro na ne yiri edi be me ya tem Dr. Bini Dr. Ta me we o doctor mi mu o oba na yusu oba na ka kire be ma no Dr. Bini Dr. Ta o doctor ni mi mu no o ki kan sema minti min kan radio so min wari na brofo I'm tired I'm fed up na mi bisa say how many years have you married? Or say 4 years. And fear 9. Oh, enti enipa ebre na mebeka enyema miensa edi wo how yet say eba of course you would say enipa bebre wo ho a wo mu ntimi imbalance single life and a married life. Of course you tell some kind Matthias yepa yewo eni we no oba na be ma semu eyo oba ne be ma a ema ne mema omo ware ende no enkanka enne nketesia ne mranti a e ware enne no bebre ntimi imbalance single life and a married life and he said wo ware a wa ware o esuno single life and esuno married life okay now anybody who ware they still want to live their life single, as though they are singles. Apostle no awade no munimu ana sese. Any factor baako. Emema ne man na be wiase nne no bebre ni ma ware o.
Omu fisa wari any wedding. Because the last time me beka sawo station and me can say bebre adwen yo say wo mo ya ye fra enu ne aware no enti wo mu say enne emrante ni ketesia bebre timi di 1 year e plan engagement and wedding be fe attractive many people bebre aba okay but wo bi say oba ne be ma na e ware ne say aware na mo ware no what is your marriage plan? For example, efia wo be ware woni wo kunu ko a mo be de na mo solve mo be ka mo asem wo fia na say third party bebem omuni plan bia efia ana kofi wo ba ya ne ware se nyame enkomo na mo ware edi 5 years a wo expect say wo yire onye oba ben they don't have that plan se sanye beba why authority why na say ye can say wo fia na sem na ye de be the final word why sika na ye de be school fees why sika na ye de be tua bills say nyankopon enye ya doma na ye nyansi ye fia why sika na ye de be to cement why sika na ye de akoma me be wari me ye be ma me papa ne ma me ti ase me ye oba me papa ne me ma me ti ase ye ma me ne ye papa nom ye be hwe won sen bosu me so a ye be yi sika wo hen be ma de sen ne beba oba de sen ne beba ye be chemu sen because me oba papa ne ma me ti ase na be ma papa ne ma me ti ase a ye nipa 9 meboa nipa 9 enti se Oforisuo wo yire na afi na be ware a sa nipa 9 bosume so a ye pese ye ma ye de be mfa se 1000 etu baabi ne ekochema wo ana se ye de 500 tu baabi ne ekochema wo sa 500 no ebe free be ma nko a ebe free wo ba nko a se ye mienu na ye be contribute a oba de sen ne beba bema de sen ne beba sika no ye be ni momo ana se bema na de beko hwe minim bank manager bia Oforisuo me ka konwa a wote so ne de meti so yi me ntwatro anokwasem wo hia wo bi oni manante a bisa na de ba ko fa reverend kwati me ntwatro minim bank manager bi wo krom ha ni yire jana wade esisi ya ewo sika ye de ma ye maame ni ye papa wonim wo ba no wo to pa no ena be ma no wo ye banka enti bosumi so a oba papa ne maame ti ase be ma papa ne maame ti ase enti bosumi bia no esanse be ma no wo bank nti ono na ya na osendi sika ne ko na oma ye nhihye bia to wo se busumi bia so a mi bosika bidin enye saaba mi bodin busumi bia so a ya di 200 ba koma oba awofo ne di 200 akoma bema awofo bema so one ne yiri ye kristofo enti oba no nim se busumi bia mi kunu ye saade no o di 200 koma ne maame ne papa no di 200 akoma oba maame ne papa when na busumi bi bema no maame yare pa en wo frɛ ne ba bema se kofi se busumi wei u brɛ mi sika ya fa kakra ka ho na ma yare nti bema no se ya refire se ya de wentimi anka nkyerɛ ne yere enti samante no wo sendi sika na krom the normal amount or the comma oba maame ne papa no ano send ye ene ono ne papa ne maame de no odi bi ka ho send ye ene se be kwa lesi wo baby so that's it enti emfa nse so ma oba maame ne papa 200 ene o ma ono ne papa ne maame 200 asamant no okoma ne papa ne maame be 600 ene o ma oba papa ne maame 200 normal one when asiw
a wonni mu nhyehyɛ a ekunu ne yira yɛ wɔ ne fie wɔfrɛ ne babaema na wakase wɔda ase ne nsa keska no ɛna ne yere peke ne yere peke ya no na abrewa nso nka ɔsɛ bi akwa bi so no wɔde asɛm ne sie ka kyerɛ ukunu sɛ meda nase yetima kotuto nnuro no sika ɔde brɛ no yetima kotuto nnuro no ɛna abrewa kɔbɔ sika idi ɛwɔ no ɔbɛyi si na kyerɛ sɛ me kunu obu mi kwasia bosumi so a no akɔma me papa ne me maame 200 no ama ne maame ne papa 600 bosumi so a no ama me papa ne maame 200 no ama ne papa ne maame 600 me maame ne papa na egi mi ɛne ama ɔmo 200 na wo de ɔkɔ ano akɔma bɛɛma yi na no anya yi o me se sesia me no kase sesia me no kase awade no egu me se egu o papa hwɛ awade amrante ni nketesia and then omu dwane afiri mu no omu dwane because enne ensusuye bia ɛwɔ sɛ nipa di gu akwan mu ansa na waware no sɛ waanyɛ na akɔwura awade mu a wodi wɔ haw kɛseɛ paa because enne nipa dodoɔ na edwane afi awade ye dwane adentra me say yentimi balance single life and a married life ofosio esuno single life o esuno married life esuno abrantia ketesi a won ware ye na brabo ene esuno bema waware oba waware esuno ono nso na brabo enti ewo se enipa eti aseye se me ware a mintimi nya me niema se de me ware ye se me wura ware mu a ofoso we ya problem kɛseɛ pa ɛha ɛmɛɛmɛ binom eti ɛnɛ ɛmɛɛ bi nso esua adeɛ bi ɛfrɛ no you do me I do you yɛnti awari egu dike kane na wɔn ti sɛ ɛmaa ɛyɛ nneɛma bi o apostle now you do me I do you no bɛɛma pie ɔba soso obi pie sɛ ɛna ɛkɔ so no ɔn sɛ kane no sɛ ɔn sɛ awari ɛsɛ yɛ reference a you refer ye maame nom o ya ware reference a baby o refer ye maame nom obi timi ka se na de ne ye maame nom na o mutimi ene o mukura no mpotena enso wonte hwe ade ne ye maame nom na o mo problems enso na o mutena ho ye maame nom na o ma wade ne nya papa bi asa o but ye maame mutimi ka me benti oh die nipa bekanti and the guess na ban me menti omo fa ho the nipa baka no omo fa ho you do me I do and the we guess na ware no if the last 12 years ya ebe a man ware no emu 98% if you go I will go if you do me I will do you ofa machi a mefo wachi sane wom sese sane ko eh ofosio na wonti apostle nya wiase asesa my goodness of course you see you and there to boss na be phone lines me see and you do me I do you awade aba no awade e wo no wo kwa obekọ wo twimpra wo na chi obetwimpra wo wachi ene e ma twimpna rough eti apostle yes bema no ese da o se na wo wada na che so wo kwa no of course you ene kura no ema ekasa che mema wo ka ba ko no me tu janko school me nya wakola of course you ene me kanya me so no kura ene mema bebre e da ne ma e wo fie apostle na je se ekwan bi so no ema no ewo power che mema no ema na adwuma e kama che mema no ana se fa no mafa wo so sa factors yi nyina come to bear ene ema kuresika ema esuade ema pre niema kane no so oba kura aba ho abaka se wo yo ba o ti ase hwe ma me ka asem bi e ye funny se wunika na akọ taxi station aho ye de eni afika ka kane no
se oba di kan na be me di n'echi a oba be ka che se da kota front and no record na be twa be wo up front ho o kire wo se won chami o and then manu e manu be kire wo se the fact is me ya wo yire no me nya wako a wan calculation di trim he say sa na manu se position mu gina no me so fa ma 10 emu 9 adwene kro mu no kanina ye say oba ntina fie no wo to atade no a wo pe ba bia kom ono wato ne de esen ho dada o kwa no of course men come asem so eti me say yentimi ambalance single life any married life eya me kan sa asem we a madwim ya no bi wadwen say osofo mpese o kan asem aye me mpese me ye nyame sofo a me kan negative things but me kan okre say ya balance single life any married life of also mark it on the wall a free ne enkosi the next 5-6 years marriage be gu bebre awariye be gu bebre apostle not just say ekwan bi so no just say marriage plan no ankasa koso mo mote ase se nti na make say we are single of course you say boys ya me betu wo mo wase we wo mo ye single no no kwase me nyame anim pon adwuma kwa no so wo nkofia obi amfre no na bi obi anye de demu na so obi amfre no wo yiri nyimta ma abepon ohwe wedi ma be an hour's time we kase na away na den wa chesa adentra because se wo ware a wo freedom na wo wono ebra we single no emu 50 waton what does it so be ya ware fo a wo freedom we single a utimi ye de opa bia no wo ware pe waton emu 50 we single boys here why say ofiri asese na so okoda ne maami fie obi amisa na we wo pa pon ha na be 1 hour time wo yire fra wo se me come maami ho wo ko eda wo se me koda ho sema asembesi o ja sema ba sema to maami na ko na onye o maami a adenti na wo ye warefo na akọ maami wa na papa okra chi se okra o ka se meko mpese me ko maami wo china wo kuna na wo yire ti ka jo o ko eden wa wo maami o ana wo papa mpese me ko ante wo china o se na akọ eden ehun hia ba wo ye single enti we no se nipa ti ase se me ye single se die me si dwen se die me si ya me niema no me be ye married person so that say I was say me psyche imagine bibiasa na ye warefo ne ye to sumienu wonim say emema ne mba bi o ha they are married but they are still playing ye from still playing husbands and wives okay oma ware omu di agro te say obi on ware ye na sabio one na bajire enti ofosuo de tia aware egu bebre ni se emrantie ni nketesia bebre adwin bi a omudi si wo mani so de akowurawura aware mo ma nwene da se problem be ba menim lady bi emamienu na baby a yenyini ye no lady ne na opeska or a young woman be see snow piska. In fact, don't know chesiska. And now, businessman be worrying. In fact, or worrying out, not stand crying. Until the next time I no car be or the bar area. With him, of course, you be 2 years and an emma may start so on your report to send a banner yare. Say na or tenacia, sebe, na ne 12. Bema ni fani to. Ofozo nkofa di she huna mani o. Asemo. O chesi sikasa. Sometimes young girls. Mistakes ye they say. Omu judge and omu measure awarepa
based on obi ka with them. On ebi nso measure aware based on the ohuni TV so. Do melody onim se de si di odo ofra bontin baby anu wa kisi na yire he TV so aware bia ya practice aware bia ohuni TV so bia no ya practice ansa ye act eti memfa efia aware nkototo with TV ho ena wo ware na wo hunu TV so awarefo bi fie wo mo ti nkonwa kama TV kakraka enfam toto de ho nkonwa no bi kwa na hotel. I see. Baby omo active movie no e bi kwa na hotel e bi kwa na obi dem e bi kwa na movie house enti enipa bebre expectation ni assumptions me ka assumption adwen a ya na woni patrim eni se de nipa si view ade no Oforisuo ma men ka de atwa to nansen enipa bebre ehu se awade adwuma wo ho enti nipa bebre mpese o mo ye adwuma na me pese me ka niema enan bi pe na ebusuafo me de bo nsama me ka nyina atofa obi a na be mebuso opese oja awade mpese me ka se enida so onsan okay na eniema nan a ebetima ye no ye ko Roman fo nwoma etire du mienu eyimu nan no a Bible tu ye fo se enipa menwini adwene a etra so na emom dwene enida ho adwene enti asema mpese me di tu nipa se yen returning to the word of God of what you say hwe nyankopon holiday remember in na church bia me koya asori wo in fact ICGC church bia me koya asori wo mo akra na me ka kire wo mo say so person otwika e wo Ghana na wunya ka afofra de baby ade be koye DVL ne boa ena ya ko inspect wo ka e wa na abenya wo license wo be ye test wo be ye exam in fact ende kwa ye hwe wani ene nyama bebre no ya chlo road science ni nyama bebre ansa na wo de ka besi kwanso enti sa good adentina nyankopon obo awade ode ne manual ama yense ye nhwe so ne pese yedi so ne pese yedi ya dwene ene pese yedi ware enti e wo se ya return yensan ko nyame asem ne nkosua awade number 2 e wo se nipa adwene ahobrase adwene ne se Oforisuo enipa bebre a wo ma bemu ebu aware mu nyina no enyama ma wo ma bemu na fa ye baseless papa bi ye mbodi wo radio so but yetimi ka asem no bema ye ni monyamfo kama otimanim o hyase so okasa ya wo su otimanim su sa no se reverend me wife are worry 19 years hey oma worry 19 years ben fie mieni bibi kakre bi a meja aware no ode ade bia brand aware no eyo ba no meja aware ena be ma ne ka chem say reverend ade a my wife requested so requesting earlier be 6-7 years ago kranka me ni how because say medjuma ekofom me ma mienu ewo SHS I think so say back university mienu SHS the one university na fe kra no wa enter o ena ni sika sem kofom na se na ne yire akọ join ne ene ekuokuokuo ya abe reverend Asem wa bo ekuokuokuo ya abe ya emayi join ni dike Asem no abo sui not knowing say omo meeting and so omo yie ni omo parties na we are no de car besi jeep we are no de car besi Ford we are no de we are besi into oba no peka toka amami o se be ma na toka amanu a obeja awade eno na to konkro se dwen amobrase adwen ni se expectation bi wo ade bi wo expect efi ukunu wa na wo ya ye
ni uya ye bibia enwanwa because ade na we expect no unya oni hu akan ye oni hu ahoden ene fra no outrageous expectation ade na wo bisa sa material time no wo kunu no onya ade na wo bisa wo yere no sa material time no onya eti se awarefo anwene enida ho adwene ahobrase adwene Romans 12 verse 4 ubedwene adwene eteraso de to so miensa eno so yeben wo Hebrews chapter 13 verse 5 or say yenye content with what we have of also enne me kana ahobrase mu enipa bon yokura I'm telling you adentia competition be a system nemu competition especially Emma manani nsodio debi omani nsodio mo bia competition aba ewiase papa oba obeka cho se onu bi oni obi ani competition ko oboa opese na tade bi tu obi ne mpaboa bi tu obi baby otie echen obi de oye chen obi obia pese ochen obi apostle sa ne mate anase suatra sesi atra so yesi ye kanya meso nokura e ma ya abodie bi a se wo ye bema na no onu o mote ni wo ahu o monyan a wo nya happy but se di atra so because social media na ba ye no ne enyeme bi aba no edo mu wura area ene sebia kronto dem na moto ebesi wona de nyama na ba delivery o da se and aduane kura what dem na ye frɛ no amada gate or the pizza naba or the aduane aba enti enne no competition bi was system ni mu pa enti se wo yire wo girlfriend or the who ko frasa competition na we ye bema may the Lord help you amen just nyame boa yes sir Oforisuo masema etwa to ne se awade be yeye efiri ne ekwa agye se ekunu ne yire every taso say they want to seriously assiduously work on their marriage ekunu wenye kuna asem nya yire asem omu mienu ene efe no mutuality no gye se ekunu ne yire no omu sin kete se ye pesi ye ya wade ho adwuma Oforisuo se nyankopon amfa kwan mu a marriages bebree efiri ne me se ma me 5 years awari a won expect se ebegu no ebegu because competition no eso na kura ne say things can get better okay if only we work on our marriage and it's a matter of time. So we are doing so person we are wawari ya ho adwuma nya da koro pe e wo se munya ebre munya time ekunu ne yire maame edie na metimi aye ama efie aye de masetina me ne wutie papa edie na me nso metimi aye ama efie ha yenya ya somtwe eyekunu ne yire enka yetirimbo Oforisuo me nkasa bebre because wa shen enipa nkura say books no Oforisuo enipa mata nimudie Bible say nimudie a me man ni nti ne yira no eti bi kura sa book we supply his or her needs ewa ha ena powerful little book on successful marriage and also wa ha ena why many dates don't become a marriage nti book ne me ensa no obi ampe bi 100 cedis okay baby a wo bia wo de eno aso obefrɛ me na wo send u sika ye be send ya brew okay ebi mo ayesa omo nsa aka na no papa bi oyesofo efe no Solomon lo soe owa send books na koma no nsa aka na ni ade bia na ofrɛ bi no o praise me ti baby a wo bia no ye be send ya brew eno ane se send no fee kakra bi na ade be kan okay na ya send wa dia be kama Oforisuo bacho ma no asi apostle fa wa ba o ma no tudwa
My number is 0240 96 96 95. Good. Miss Ankebio. 0240 96 95. Great. Okay, and Apostle Kwame Kwatin or a marriage counselor, sign a Baptist for medical action. We are singing about say a daya Benadia, say Okumasen Kwadia, or say Oba na inina ye free of one na we are working ye what them as Ukraine, the Biabu could to dream. If you said Lucas and Drew Baby and Miss the Chiachi Apostle. I don't see a die a brother be an over to Apostle Kwame Kwatin and can't the work to deal with so and Yasem Ketua cry. I don't see a call home so near any of her for any tier for so and quote the Apostle and so and the brain and you break 0551931931 0551931931 0548 931 Nay call home so hello. Why do you show a group with us of moonlight? Okay. Hello. 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 Nancy, we are not complete, but say your woman, I have been a papa. Hello. Hello, Utimekan. Hello, Wadaroma. We are also in a Somana, Utimekan. What is happening? Hello. Hello? 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 Ujina so meche okapa. Hello? Hello, Timeka. When you? Come on. What to make? Hello? Hello, Timeka. I'm a full go chilling Asem Ketwa, a reunion, San and Aero. Yasem. Okay, line any info. 0554-931-931 0548-931-931. Hello? Hello? Hello, Jamaica. Oh. Hello. Hello, Jamaica.
Hello. Oh. Hello. Hello. Hello to me, can. Asem, Hello. Hello to me, can baby afre udi. Yeah. Maju so brukata chi baby afre udi. Me pacho me tonka. Ayenti o. Me pacho me kasa fu gumpio so. Noki. Me kasa fu. Me pacho me kasa fu gumpio so. Yeti o pa be me na. Me pacho mo program na mo yene fine pa mama. Anti kase bia mo beto aso aye koso atui awale fofo bia Noki. Baba. Noki. Hello. Hello. Hello, good evening. Majo so katachi baby afre udi. Hello, good evening. Mateo kapa be me na baby afre udi. Good evening. Kasa free. Takwari. Yeti o. My name is Hello. Meteo pa. Ba me sabi me na nice fie a ye nyina ye wo. Ose on pay busua fie. On pay busua fie. Me tuna ye nkwa ha ye dan wo baby. Na me bi say a good idea no dey ma me ana say busua busua for no mo ha adwen. See. Na me bi say on an idea na ye good to on one ana say I mean advice bi say be ma de wa de wa yo ba ho ade dia busua fie tena de kam muawo san say krobia sante koto ta aka say busua fie aduane bi ayire benu bi amanfo ani sem edemfa pepepe yo emma wadiem eno ti sa ahoboa sonko ade a ka be kama so kwa ko han wodan hello baby afrefre udin program na mo yo TV no so na me friend kasa chamaji yeti o program na mo yi se me so for se aweta fiku for ya so kwa ma wona so kakra na me so for because of se oba kwa wale na wankasa when to me on to me ko ha on fi on se obu abayo to wa on wa fi ni ayi on the real christianity on the sanko for no omo kwa wale afia eya na efiva kakra yeme chat man eti na make na fe no dia oni rent mo ni msani man it is that rent ba no be ma kasu and that the ase enko yi ni mana rent ba ni mana what ni me bi ase kakra but ugo atra na wo for change eti awale na e fan bi amona eti se ayidi asa afefede amano because ne yonko for wale it is sanko for omomo kwa ebia on te obre ne sa how bi asi se oh sadia mi krusi ene onika akochia red ana pala ni mo ntiro onro ne o se ba sa wo chia won chia ni mo se kaka kana o si me ko ma mi hu because common on tip okay enuti mo hwe number na gu TV no so na mo fa mfre ebeboa pa sanse ya homa no edi ani hello Good evening, so Bema. majo so katachi yenti o asemo la na ye hot asemo hello yeah
Pacho Sompa ni. Sompa ni. Me Pacho Oforisuo program na metie. Eno na wutie Oforisuo na ne ka sei. Me Pacho you. Pacho me ka se fi Accra. No okay. Hello. Yeti opa ma me. Me person me can be fa wale sem no. Ayeti o. The thing say awale no ene ya ma enema bebre. Ase ye wale ya bodwa man kofo hu bebre dodo. Sa nyema ne yesesa no ebe ye yie. Ya. Ye ne sa ebe ye yie. Esa say wo be wale kakra wa bodwa emanfo aba be hwe eye kukuo nwade. Wahu. Nti ye hwe ne yen sakra ne be ni first awale no na social media ni nyema ni wo. The competition is too much. Eno na akofa we nyina aba. Dia papa na tro na o kenka ye no. Eye papa. But competition ene ma frɛ dom ne ye de ani hwɛ eye kokoamu a ebuo bebam na wo ye wa frɛ benkum na nifa. Ade so kokoamu ade. Eti yensan ko ye chi ye wu sɛ ne awade ne te. Se ya nti ase anko ye chi a ye be wore ma wore ne guse ya. Na ne ye kan wo bia papa ne fanka ne buku no ya awade na ada. Oba ne ba odada. Very man so on fa no kwade no dia ba. For examples bebre, but na ye ntimi kan nyina e wo TV so. Da fufuro mu no obedwi ma ebi wa meka because we have examples here. Din nyina wade ama obi apapa. Nti ya dana se buku ne ebehwe na ya today. Da wase papa. Okay. Apostle Kwame Kwatin eda branda bia ona die futu 7 no eba. Hello. Baby, I'm free with your papa. Hello. Yes, you. Hello. You free so. Hello. Baby, I'm free with the mommy. Juma Dase. Joe, ready a program I made the primary bomb about so Yamin Shiramu. Kakra, the person mechanic say, say, Papa, no, so for our church, our little coin so and Kababoy a pa. They say, well, there no such a name of Peccan, I am competition. The room is over here, it's a so one what down for. Make up with the same, if I said, we do clear what down for now, the way you are down for. So I want to see some that do so, and not a competition, it also. Because or them and they charging on another for the charging. It is so I'm going to say that ballet. No, I got on as a more one, back or 20 days, don't enough for the canon to see and more. Yes, only at the end of the day, yet church the best young fan yet to my and Melco was so in your church. Young fan yet to my yet the other say, I can say the play. I will go again, nothing here, a soft wood in more. They are for your punch and no more say a good coffee. Yes, sir, our lady, Yakopo born anymore, so. As I said, about blow was a no so a dog. No matter what, I will see your banner was the cassette day, so and I asked if you say, oh, you today. So you win when you can yes, I will leave a big go, of course, I will leave a big go and a few minutes in such a way. Yes, I'm some cost on a mofa and no way. Now, you will be a bit in the day, a boy, and I come when you shall near my family. Okay. Hello. Majo so baby afrefre di mame. Majo su oburu. Oforisuo Aboagye na ne ka sei. Bacho program ya mu ina ni chefa. Oh. Hello. Baby, afrefre with the toe, young queen. No, okay. Program where come up. Hello. Yet, you, pa. Lines on their hard journey. Lines on hard journey, pa. People are very interested. Palms, so no lines, no. My feed, you know, I have a
Okay. Hello. Hello. Hello, Tianka. Hello. Baby, I'm free with the Katachi. Hello. Baby, I'm free with the Papa, you. Yeah. That's it. The patron is not be a fan of Kaka. Yet you. Hello? Hello? Hello, Timeka. Oh. Yeah, for Phoenicia. Okay, Apostle, Oman for Asum topic, a very nice and interested topic. And we say, Homanona, a high adventure, Stambush on a being CC, because Kevefa calls Nama 80 abo. Apostle, Yamu born your manua, would they a wee and so, free say, say no, and a year for two sem at the amo man for, and no man for any agent topic and Hosano. For two seven or a tattoo no. Say a bay ye dear, Nanso so. Say the obobo son you be this one point. Not just say our no a bit to me. I couldn't nimpa. Awadia can say Yanko Asema can say bibi fra awadia. So we should return to the word of God. Okay. Second one is we should start thinking humbly. Yenya ahobrasiye adwene. Say woni be mate na wo expect bibi na oni ahoden no. Na chinchin ase onye samawa. Na je say wodu na isi bibi so say ubeso ja awade no. Wa hyeda say be ma ne nya die bia. Jesu otu danse. Ena wo hwe so ontimi nyenti. Toka amami o. Oni ahoden no. Upese oyiri ye ade bi ma o. Oni ahoden no. But wa hyeda so upese e basa na wugya ninti. Na yese mami na yese mami. Enti yanwene ahobrase adwen. Expectation a ye de kwa awade mu no ebebem ba a matter of time. Okay. Je to so me nsa. Yema yeni so de ye wo. Hwe oba bia wo wiase bia wo ye bema na wo siesie wo yira. Obetima ye so oba bia. Bema bia wo hu na bonte a wani di nachi. Enu nti wadwen o se wo ye wo kunu atantade no. Se wo siesie wo kunu a. Ofosio ye siesie bema no. Eye oba adwuma wo. Okay. Nti se wo siesie wo kunu a. Oba ye te se bema bia wo hu no social media so a be me nice. Enti yema ye ni so de ye wo. Se wo yoba na wo kunu ene oti single room mpo na sabre ho na ho de be so a be content with it. Okay. Woni wo kunu ti chembe home na se sabre enu na ho de be so a oso ma wani gie. De to so nan me say awafo mienu oba ne be ma ekunu ne yire yenka yetiri momu se ye pese ye ya wade ho adwuma. Se be mejai na wade ho adwuma hye oba nko ansa enye yi. Because it takes two to build a home. Okay. Enti aware for me no mun sinkete mun determine say ya wade ye mani nguda ye bebo ho ban ye ye ho adwuma. Fo so me da say. Okay, Apostle Kwame Kwatin na otene kanu said ye wadi kan ahye tiefo ne ahwefo nyina bo se eda brade bia no se okuma senko ade a ene afidie yi so oteso ani na ode nkyerɛkyerɛ emu hwam ai tu a wosen ema wade betumi ayeye na ifie no ebeye akono no apostle say onfan kame de nyame de ama no no ono so ebeba na oni abeche apostle ebeda ase na ya to adwumadie ne so mi yo tetetu madika ka kyerɛ we asema nyina se afidie we so nko am ye bafo menam soro me san enam fom eno ti aboa tate wo betwa su a ema ba so no nam wo
okoto so krama osi pataso a orofo nyon na fo nipa bi ne man so ndi si ho enu ntina adwuma ko bi adawroma eni enya bi ede besemo anwumire bia ye ko computer so dwedie emrasisia Abode ade Cinema no tutu no oba mi tini kura so wa ayo senior me dey ade adan heba product ayama me ti be bia me na ma no mu no chef dan heba product we dan extra we wono ma wa ho tutu ni nyina e be jai senior na misisi ni nso e misisi o e na o se no problem there senior wo se dan proke okay so wonum dan proke a okay sisi ya we ni nyina e be jai sa we dey ya mi shira Come on, ba ko friend dan heba tonic woni ma biuro minum pa na se na mtumi ndidi na na mtumi ndanso menye bi no me no o chale me taibo pa sa no sia dan fight okay na so koko ya bi betena me so ma me je me ho enje me ja me na amugya nko a na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntena ase na nso me hia dan fight okay aboa me pa yini na fi ma yeti ma dem ho senior fifi ti asate tele boy go Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara wo ni mfie dumienu entumi num bi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu freyen e wo 0244017556 ana 0266593330 FDA adjebie die nkrato yi api efiki ka ba ko se e se di nu kan ya ba ya no a mani di mu e bi ni paso e ye di paso esa do be a go mo baji binwe paso bo mo baji binwe rana benu bio paso e abrim po mo so mo baji binti eti fifu e maminti ana fufu e one more the way fu e one papi paso e paso eti fifu e maminti ana fufu e one more the way fu e one papi paso e paso no minyansem wonto manipa wonya mfiedu wotwe ensese apemfo nom hyene so se FDA agye dwadie nkrato yi atum se opedudu etu a fra homa turufo 0533 770 490 na nya trase panipa memo akwaba empom te sen udin de sen Stephen Freehin na baye wo fenso ofenso na everybody no so ade no green bi wo so mam aso kala na ba sei aso ba so mame na bre ni mu aba green we ya befo ye kura ya ni biti entiman what if you control room was a mic number to know ya befo de nti oba utimi mia we aba kala bay aba green you na so din de say from Steven Yabua free hen offenso fa hen namo na say namo kura ye ko ho nsem fifiri ho bai nye wona assemblyman bi no unim sa assemblyman o sisi container si kwa mu no wajai ana ogusu yo ni ankasa no na nsem tu ka kakarante na mini ho no uko ho ache aye be ko akohwe so da so yes ade no ya bai na ba ne bisu bia den keka wa be frem mi abubu bia din ti assemblyman na mo so wo nya sa ade no a enye se ye yirifi ye ni di akire kadachi akwa ababiem ya jawo wakosam ne sen ya wode abeda Sompa Asem Mpe Nipa se enko omwa wakosam nyina ne se me bo mitirimu pose bese mitukwai kakra enti misusu mu kire madamfo bi e ma madamfo no so gitunu e ma oka kire me se woni mu onso adamfo ba ko ha oye agent ya odi amanfo tukwai enti wo frɛ ma me ko hia na adamfo no agent no e wo kumase enti zatem nam so me wa hene ma hokɔ ben enti me ko hia no no ye didi hu nyina ankombo hia ne fa he me ko hia no kumase adum okay a ho na wo ye adwuma tena si din wo so
adum pacha ho no ye adwuma na me kokko hia no ti me kokko hia no no ayedi nkomo fa akwantu no obusa am se na me pese me kohwe nam so me pese me komaziko ti maziko no na oka kire me se maziko ni die ontimi nya ho adwuma enti obe try Brazil amami nam so okay mati kutwa hwedie nam se mati ne meko enti o starti eno ma no oka kire me se ne mini kai mfa sika no bi meje registration ento ho enti o ka kire me se me mfa 10,000 mra no mfa nya registration enti no me ka se visa de nya guarantee enti 10,000 no ebi a visa no refuse a scan be kam enti me bo mitiri mpo se me mfa se scan nya de emma wo mu ka chum se me mo 8,000 ya 8,000 ay canetity 80 million enti and I'm going to say 8,000 be man. Remember, mu 5,000. Number the card ya started processing. And I'm the 5,000 ma omu. Enti me di ma omu no no starting ho adwuma. Enti o ma no ma frɛ omu. Akosi sɛ omu so omu so. Ye kɔ conference. Enti conference no enya date ni nya ma enti me nya abotere entwe. Enti me twɛ ya na ada na edoso. Ti a che no was conference date na ba. Ti wanya bibia wie enti no enche ye bɛkɔ nam si umate enti ye gusu sa atam no a conference date ni ba ye ne ye say ye book appointment date e wo Brazil embassy no mo ma ye date ye betimi di aba akɔ Accra embassy of Brazil enti enu mu a no na kire say time na ye say di book appointment no conference date no na ye say atwam conference date no wanya ye di kwa ko book appointment no atwam nti mi bono a pele no toto papa se date na twam kura no a metima ko embassy o chinchirom de visa nbe mame nam sa ye ko conference date na de ko conference na ye de atwam na be de no mu de visa na mame am na yi ukodu okra mbe sawo nti sa ande ento aso mu nti mi de etwetwem aso nya de se meko na mu pushim se chinchina me follow up nam se da bi mitimi nti ye no a no nam se da bi ne ye mizika abedimu no onfa sika no mame na je se sika na abedimu ka chem se memfa mra no mumfa ntwa ticket 50,000 ayi no 5,000 am de koma ayo mu no memfa mfa ebi mra no mumfa ntwa ticket na mbusa an se ye no se ye ni betwa ticket no ni nyina akokosi 32,000 ni nyina na me de ma no registration fee ne ka bomu a esa akoye 37,000 na kodu no enti mi bomu twi mu a na jese baabi wo ye adwuma no wadwane ayede afiri ho no wadwane afiri baabi wo ye adwuma no na chese wono no ye agent ana no ye agent enti ahe na adwuma no wo no ye na adwuma no wo meko adum nchen ho a meko ho traveling no na wo ye na nya travel but no the travel na ka ho no okay no the aka ho but no ye adwuma foforo no okay no tonton phones na no tom okay enti yes ano ya me no me frɛ no a fa fe no a block no WhatsApp enti me ya madwene sɛ me bom trim pɔ sɛ de ekɔ no em sɛ ogu mi kwasia enti o ka sɛ me mra ba bi ɔwɔ no me mra na sɛ akwantu o ya ni ya wonya foforo mai enti me ne me bra ba ko ye kohia no edwo so besiase ye kɔ ye no 6 March ye no se ye nyina ho kire ba bi se ho ye nyina ho no mu ye 6 March na ye nyina ho na oba ye kodu 11 o'clock nti ye gyina ho ye frɛ no se me ba saa fedie ye frɛ no bi mu na wadu me phone ye sai e ba ye sa ba ye fi enti no wadada me a na mse da bi ogu me kwasia nti ye se me de ma se mo ba ha na ti sesi ano saa brante no ye frɛ ne sɛ na wo hu ba bi ote pa cha ye frɛ no Daniel Junior Kiku Daniel Junior Kiku saa na efere no na baabi a ɔte ne die me nhyɛ da nim baabi pɔte ɔte but edwo so na me de mate se ɛhɔ no na mate se wo na nsia kɔ ka kyerɛ me sɛ ɔgye sika no ɔbɛma wo receipt pacha ɔgye sika no ɔgye bi in cash ɛna bi so me kɔ send it to ne bank account so why na ma hu abrante madamfo pa me ne no enam na ema me hu sese wadamfo no wai sese madamfo no I say wo ho na asem si ye no watwe ne ho opeso watwe ne ho firi asem mu opeso watwe ne ho firi mu nti we ya no we aka gu we so we
we ya no we so aka bu we so enti saa no mu ye wadamfo no so din de sei on se frɛ no ai mama kwasi sisi a wo wei pacho o ha ya o Ghana ha ya won so wo adwusu side ho bi no so ti eti se kiku no ukobusa ni sika no wasem a ono no so de ama wadamfo no na wadamfo no so kobusa no so kiku na chesese no ye hu ba bia sika no wopoten okay yanko na ye no di for sambo cancer center twetwe nkomo emra se den ya no a sini awie ye ebehu chele enti no ye behwe ne ne wadamfo no adi nkomo kiku no ye ne no ebedi nkomo na ye hu asam no ani poten na ya hwe kwan ye de ombefa so wo se omema usika poten sai se no I 37,000 o mamma mu 119 million old currency. Okay. 190. 119. Okay. Old currency. And two man so as can na beka 251 million. No na say no ye hu nipa kora sika na kodi no. Ye no odi for Samuel Prayer Cancer Center akwankyere papa ye no enko twetwe komomra sisia. Amafo di adanse. Ja kokko na so. Fosu. Na unim say fosu de emo wan say papa bi ene na yere bai. Na yere papa ne yale. Ni konho a ni chese ekuro che ofosu hu kora. Aduane nya ode. Ena osu machi ni a. Ti na papa de atro ndi onu say ese o che na japade no osere kwai. Fosu se hene fa no monko ye. Ena omba beduru menshi ahembo an ma me say o man o kai say me bi oba menshi ahembo an jaba family house man nyame fam so bo an and then ni kuna problem o de akochi nchina to o kai na no se no o de ba menshi ahembo an jaba family house o ba be shi eja kokko o so oba beduru manim yakopo fam so kire de o mu koye enura da ya voju ma me ne papa ne ba na ye nwanwa o say enura na betra ase koba enura na betra ase ti ma me ne de papa ne duru ho no na me hu nipa korokora o so di fo hu me na me ba ye kuro ne me kon ho ne ade chese ne nyina ko ma me no hu ne de wonye akwankyera ye adwuma akwankyera no hu say yes haye akwankyera ja if headquarters ahimbo pa ne ye headquarters spiritual nyina headquarters na no kwasem uko chinchin ba bia branches ne nyina na anye ye say oba headquarters yes spiritual nyina headquarters e ho ne ja kokko na nkasa so ofoso na maame bi so na ho kuro na awreho sem ne se wasa yo hema na kura nti sa atu no na ontimi nkoni pem wasi duru ba bi kura na ontimi nkwa ahemfie foso e kire ne de onye sese wono so de ne nyina akọ ofoso obi de obi ka wose ontua ba bi opa bi onfa ne nkọ enne ya ne se guhire mu a wose de nipa na tua ontua na ba ye de ofoso obi ahwe obi de na koduru ba bi boy ne se wo de ga na koduru na ese afei wose wo mpa ne bi onfa ne nya pe enne wone na ka abomu wale no ofoso obi so oto ne ayento enne yatu aguso obi susum ne beda enne ne nyina akọ obi je obi agapade afiri ne nsam den se de omo kan no mbe piem wo manhia ahembo ne ja kokko na nimu a sanya ne dia se wo de fankis ba ne de niam agu akwam ne akere ne aso ja kokko na gu so sanya ne dia ba bi obi obegim voso nti manhia ahembo ne ja ba family house de me nya koba se dia no wa ne tua se de ja kokko na so se me nya koba na me si form de a enra o ma mu pio ne se enu o di ma me bi ba wontimi nka so wontimi so me de sa to no kire no nya twice by force wakasa ofoso adanse akase atiase e wo headquarters me se de wonamu na wo de o se wo kira mbre wanante abere wakọ baabi abi na se wo ma menhia ahembo na ka hunu se wo nkọ baabi a wo se wanante bebere makọ want ewiase want etia nsufi mu a ensupa de wonya bi nsa no eti se otie nsufi mu wo baabi wi a no abesa nsupa na no wo headquarters menhia ahembo na jaba family house ho na nyam ja kokko na so atumi ni adwuma de na ni abere ni ehia no e kyena yam ya do akokọ de ko ja kokko na so eti de na ni abere se wo mo hu sema bai de ni ese o difo na ye ba na oni ho o ye ba na eye no kure mba na me no obi tu kwai maba eti obi kan kire obi se ja kokko no asaba difo aba difo pani ankasa aba eti obi a wo hwe ya na de ontimi hwe ya obi kan kire obi na obi mfire obi odifo sister tuntum tenten kese bi amire bi me director na ma ba wo
na waso ko take kwaso yes na ukofa nwoma ba unhunu yanto enti bro nyabre we na adwese ko nko bie na me o machine nkran se o de omro di for some bibia be yi na so obegye number so ofre minim se ofre ofre na dance a wodi no chese wada wase ana me ka kire se ahembobo ana de ehode ya dance de o unya beduru ahembobo ana jaba family house o problem na wo namu no ofo so onum se my me no Canada na problem prostate ana ne sisi ontimi nya hwe o ofo so no obi kire o se enuro be ne hospital be mo nko na bulu kire o wo se bulo ni doctor no ka kire nse de o ma hwehwe a o mu hunu hwe nti o mra Africa no me o mra no me spiritual man no mo no se sa ana o tie na o teme nka ana o ba ofo so onum se enima edigu akwam se ni nyina no ho atom no okay onum se wo ba be si machi awo kumase abra na meduru nkran na meba wonu so osafa plane be hia me nkran me hotel Saturday me see from obe Sunday anopa oba me hotel won nkran ma chese won hunu de wonye wo ho e be hia me wo so wo ka Canada ne me anti no oba se obeda mase se no ho ato na bibia kwa se ne ne mema sema na anya adwo na bibia se bibia ya adwuma nyame wo tumi eti ofo so ja kokko no short side adanse yenko a eti de nani abiri so o tie ye so opa bibia ho opa bibia ye opa mo afiri obi ho obi no obi atena edu bebia mu ya dalo afa kwase ebu obem asisi ebem eti hwamodi ebem ofo so we na beduru ja kokko na ni mo kuma se ma hia ahembo bo na jaba family house wa nyakupo be nyame na ye ne so aye na ko a eti de nani abere a wo tie emfa number 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 ofo so okumase manhia ahemboboa no ejaba family house echire nyame ya adum akokọ de ko jakokọ na so echira difupani aba echira baabi am ko ebi amasifom ofo so se yasifom se dia na no ye den na no ye den jakokọ na so echira nyame ya adum a jakokọ nko a okay obi amponkyere da wo so bia no difupani aba obi amponkyere da wo so a wahu se we dia obabi abeso bia na apan o de ta awaya odi for Samuel wasifom eno te china de manhia ye boboa no adaje ni poso brada kra omna Samuel difupani aba foso be ma yemfa akwa bakese ma odifo na obedu se dia na huli because ne enso ho atoyen odu bebi course na yenya no ya na no pese ono ana ene ni share pese ono ana we de nyame adaroma oba ba bitu de pese kanya se ewiase ena ho sa akwa me de mahu no difo ho no se nipa se be dambo asi ukunu ana o maso ana dan fia dambo wom bo moden also foso nipa bi ho no ma ye de na kwoto asolfi e body due ma de chen ato ne nan akwanche ne ketewa bi o ye de ne kwoto ho kwa nsofo na se be de ne kwoto na kache ne kwa ni pod ne kwoto hu nsofo no kwa da eno na de bia ye kanfo sa de o mo obi se obi biara bibi haw se ye asunsun mu no ma de e yodi fo sama se wo kumase se wo chinchi pinche bia wa ma ana se wukunu wo yire e wa burochire na won hunu so ofoso ya mfa obi anko burochire se sebe wonko na won sa mesresere wo se ma ye ken obi atukwan apatakura o mo obi ye de opede no enu ti na ye ka cho se ntena wo kwa bo modi tu anamon komanhia ajaba firi abusuafie ho enye yira kwan maami ana sebe mpre ne ba yare ye na wo fosuo wode na ko baabi bebre ye twa no ye fa ha akwankyera hodo de wo ye bi na maame ne kyerɛ sɛ afa nipa obedi ne ho adanse sɛ o ka kyerɛ sɛ fa ne ko sɛ afa de mabre nyankopɔ na de maama obagye akwa na wo sɛ anye no nipa sɛ daabi tuanamon ko di fo sambo
maame no tu anamoko di for say no wate yenka say wo ba for handkerchief white bra oso to bi kwae maame so okọ ne gidie kwa no de komse ne ba na wo awie akwankyere ketewa bi ene maame no oka didi adanse na obi wo ya na ompese obeba ne ade because ya na wonim na no me ntu okwa no kuta ne kora ka danse wo nipa person betra di adanse no enya asam ketewa afimu ni nyina kebetumi aboni nyina sa ena papa se odi ono abeba no abetra se obi bie da wo hwe ye wutie yen ade da wo so a wo kunkunkun enko inkuda te se de wo kan odifo Samuel bu ha ofo so oton ayento ye onipa bebre okuta sika na ehye enso onim onye obi aboni o enso de bia ni sika ira mini maami bia na oton no ma maami de bia ni sika sote etiamo de bia ne nkura no me adwuma wapamom sa nya nkoda yi esunsu bi na etwe sika no odifo Samuel ba bia obekọ no a wo cheye no kwa onchesa onye family obia onye fa kwankyere ti se fa nkutobra fa hwan bra dabi odifo Samuel ba ma wa kwankyere a wankasa na onye asole nso so obi aboa no ho se o twa ne kruntro se me ko odifo Samuel asole a wo boa odifo Samuel onye asore o ye dwuma adwoda kosi memenda 3 o'clock kwankwanta ma bekọ na papa sorry enti ne yeka cho se manhia jakokọ na so wa wo ba work mama me and sister no wo your friends of France by your friends say wo perfume papa o na France e ho na free ne so papa mama say sister say be ma bi obaba no bia no ko no to say sunsu no ye the toilet aso no eti be ma bi obaba bia ohu de na be ma na je so obi obesan ho bia kan besan ho bia kan ofoso adia abaifo ne sunsun mu no ye nipa no ofoso ye do se nipa enu ti na make a cho se wo ye maame wo ton adwene te se de maame ton adwene wo ton bode wo ton banchi eduma bia nya time nye tu anamon kwaji akwankyere ma wo ma ene wankasa nkasa obi digwa sika na odigwa na 1 billion enne ubusa na 100 million kura wonya waya sesefo ontohwe ni nyina na nya kwa ade kuta wo bi eji anya ne dia bomodi tu adamoko odi for Samuel we de waba se papa tu kwa no ba se dia ateka ne nteka se bomodi no cha ana opa ko wo bekwa koto no na akwanche no mfa ma wo ne de tie nie akwanche no odi for Samuel de mam me se de bronsam ye nipa no obi a wahya natale se wo ko tie nyame asem wo ko transfer dem bronsam tempumanim wo hu na ni achi se ya no wo da onti hui tina meka jo so ba kwaja kwanche odi for Samuel wo si kwan so a wo ko na na owura fidi o ka che onyina wo si o ka che o se wo ba na sofo nketo an be ma number wo du fie na office wa dwan yo kisia friend odi for me ba ye no se o be san ka cho emfa wo pe enkonkoye no chankwa ka se be ko odi for Samuel nwe enu nti ye de number ni batudwa bo modern na fa number no baby obi bam sase na manhia de sebe kromo an obi anyo a woni manhia wo wachichi pija manhia wo si kromo na busa kwakwa se me pe manhia baby na otumfo asase konkro a wahia no oho eno di for Samuel wo bo mo de number ni be sa betudwa fa number no no kira no pa ko wo ba fa hanka jifita bra e metom fi wo di for Samuel to hanka jifi wankasa tobra fa baja kwa cheno odi fa number 0246 0246 0246 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 ofoso yo kumase manhia ahembobo an e chaba family house ho de jakoko na so ofoso obi di hia wonte ase obi di hia ayera ohwehwe na wo no obi edo obi ka so ntua obi ji bibia fi ho obi pe akwantuo obi ko ne afisu no omu nyina kire ya mboa omu hia ye e wo manhia ahembobo an e jaba family house 0246 0246 66
71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 0578 40 55 19 yo kumase manhia akobwa na Jaba family house ya transe na otwimoni nyina chise Sunday na enka e chena yambo akokwa de ko anu kwasem jakokko na so chena ofosu yakwa de yakra obia okay what if for some prayer council center so for penny and I no etwetwe nkomo no do for wo chena okay what if for some prayer council center ena yene wo mo ekotwetwe nkomo no na odifo Samuel owo menhia hemboboa no Jaba family house ho ena odifo Samuel odini djuma akwankireja akwankire papa se nkonua na dawo so pade a orofo eyodifo Samuel o eyodifo Samuel eno tie ko odifo Samuel ho na adie bi adane konua da so wa brabom wo so a na pan wo de tade a na wai ama brabo ntumi enko wanim no orofo ya kwankyere ketekete yeko odifo Samuel ho ewo manhia hemboboa no Jaba family house ho ena odifo Samuel odini djuma yenko hoye na yemfa ya asem enkokoda no na gidi wom se adie bi ade bekọ akoda odifo Samuel no enwoma beko akonanim ede ama kama ifiri se adansidi a edi atwaguo ewo manhia hemboboa na Jaba family house no orofo nya asem keto akora wo so koyi ne bedi adansi ni bi na so wani gie emi opeye kama odifo Samuel ene ye kamfo no na yede na maw panipa enti wudi sika na ma wo mo adi emfie ana ebresei medisika na ma wo mo no mede ma no August last year August and I'm this kind of man enti me fan se be September October November December fe na wo kenkan me fan se be ekeka ko 1 year mo wonno wo ekọ embassy bi wo ma ye nkrata bi anade na ekọ ye o ma me ye nkrata bi na embassy ni die wan fama nko embassy wan fama nko embassy but o ma me ye nkrata bi wo no so ohia bank statement ohia marriage certificate and ohia birth certificate and o ka me passport nso mu je passport nso mu ko stamp mu di aba but passport mu ko stamp mu ba ye no ne je say stamp no wo mu no e fake so mu ji mska and o mu se me passport no wo mu pani to bu ase o ko stamp passport ba na visa ni fake aha na nya visa na nkasa o mu de na ye de yi na ye stamp no mu de bo mu kire say me de passport no to kwaya kwa aba sa na ase kire se me de to kwaya o de to kwaya kwa aba hen South Africa me de akọ South Africa abandi sa na o metimi de akọ je visa no ama no easy until na manya experience ewo passport nse me de to kwaya da ndi sa how de kwa embassy ho no a o metimi ai de visa na de ama ya bla umre enti no o mu je passport no mu de ko ye minim ba bi o mu de ko ye say ye hini no mu de ko no mu de stamp ko titali mu se me de akọ aba ekobas an wo stamp mu no na o mo ntumi afo anko no o mo yo ma dwen se sika no beti bi afirim no ya no na me ne twetwe ho no se wo sika no nya de se sika no obetua meka na sika no de ayese wo de ayese ade so amfa manko waji sika no be do amfa manko e de ba de na de ayeso so a ayese wo ntimi enkyire mu ye o ha no wasan paper we amount se me de ye paper we o ha no wasan we amount se me de ye we o ha no wasan we amount se am de kotua e fense accommodation wo blaze home me de kotua hotel fee ma enti no me de atwetwe antisika ni na usika bia ni ho te so ba so che so usika bia ni enti wo che se usika bia ni no e ba sa wadanfo no a e ma wo hu no o ka kire no so sesei me ka kire no won so bremi mi se me na mama ni nyina aba na me nipa no wo smart wonim kasa ye smart wadanfo no na e ka kire wo sa so we smart wan hwe obi o blemu se akwan ba so no oblemu se ai me ne no mi twa sika ni nyina ama no kra na oni ho mi twa sika na ama no na wo no ni ho bi na mi sika na koma no kokoam but mi diska ne ma me frɛ ofon so esi enya ye nhia wadum ba bi o ye adwuma ne mfa sika ni nyina ama e na mi beduru ye no
and I'm afraid some about the drew me scanning abo and was you training me back to me train madam for our ma and I'm seeing sa friend catching say wadam for nugina how agent no one ye sikani kuta me the man no men farmer no so farmer with the man I'm in Bekasa and I'm discanning the MI agent Tim the man no actually no and who ba asem no a me frɛ no ha na adwene sɛ the wadam fun da me no agent ndi ayi me de say me jim sika an me ya adwuma me ya adwuma ene didie nti nye osika no na beti o ye adwuma wɔ he o to motos wadam fun no madam fun sa na o ka e ye den na hu no afa na yonko okay na me ni nyina wa kwantu me bi di ka kwa kwantu mo beto me ho e fa he Mauritius ti obeto me ho no wote se Ghana fo bi wo e wo baabi e no o tresi ya no behwehwe ye kira kwan to behwehwe ye kira kwan no no behu ye ne me de ne tena ase na so ye Ghana ni di ya ne se me nua no enti je won bia na wo so ofiri kuro be so me pa cho wono so wo edwo ha ya o kumase ya beto wo dwo ye friend no say sa madam fo ne friend na kosi mama eto ato Mauritius no wone no ebo bra kama se nua me ne bo bra se nua ma de wo ho nyina me kyerem afi no aba foforo enti me kyere ho no mo se ne ho living nyina sitie nyina kyere ne ho living no te say na ato oba asa na adwuma sem no afi na no wo pa adwuma nti no wo de totototo se de be obenya adwuma nti obahu me no na me kyere ne se adwuma we ne wa ho aye construction adwuma no wa so obeye de a ene ko test hwe no okwe no se 18 pa adwuma no nti ontimi ye nti ma ne fa madam fo na mtimi fa nua timi na na mi yini tima no okay oba nyame na mi yini tima no free ti o mu anu aba yo no abesra me no okon fie ti sa nti o mu ana mi ni didi nkomo se Mauritius no ho no no e wo fom ya Africa nti ho no no wo fom timi pese enka me ko USA na che didi nkomo na o se USA de na emfa Mexico ne enye de ye nko nti Mexico de be boa ye nti e fa wa na be nu oni mo bi wo Ghana ye beduru Ghana obetima ye de aboya me yensa aka visa Mexico visa na meko na yese meko US enti me di kai bai me be ware ti be ware ye no e no ka so nso so bo na nso o ke ne metwe enti wono so ba ye no enti obe na no friend so aba beduru na nso o ka beduru di a ene ye de ya kwantu ne ye de ya kwantu ne ye ka ho ase di hu nkomo Mauritius ne ye ne de no so me madam fo no ye agent no wa adum ye adwuma enti ye nye de ye nkonko hia fo no ye nyina ye ntrase ne ye nkasa je kokohia madam fo no no wase o madam fo ni amakohia no Mauritius ni yo so opeso otukwai enti no sese no me de na banti yempe baabi na yempe ina kwantu ni manenko ye Mexico no enti oye na no owurawura ma na agent ka se Mexico de wonti ni ye enti no obeye Brazil na ama me ene ko Brazil enti ko Brazil no ena me tua registration ni ye de e de to ase ti me de to ase na ma frɛ madam fo no se ke Ghana de minino wona wumu no ntimi srew de ekono de ese wo ba mu bio me ntwetwe na me ka kire no nti wo mu a na afre de o mu yo mo se ne echena conference ne o de ko conference date ni nyamai Brazil ni nyamai nti twei edase beba nti afre de ade na cha afre 6 months still no ade ni ye dibro nya wie still no ye si January no de kwa nse konti aje no ka kire m se conference date na dey aba nti abade a ese ko book appointment to Brazil embassy na mso okay ni abade a na ese nti aba no appointment date na ese ye ko book no ye twa appointment date bi ama ene ye de akọ embassy akọ interview bi ama na mse ke ade bi ama conference date nso so ye on the 12 December to 15 December 12 to 15 December say akọ free 12 sa be do 14 the 14th na nadwo no ya de e be 15 farmer program na end no na embassy ni send ye message say yem ko book appointment na okay na me free agent ka ten say ni date mu de amaye no conference na ye ko no time na so awie conference nso na gina purpose na de ko no anyway end conference no say no awu no de ye ko mbe sa ye kwantu matu bi da mi se na sitie o mbe sa ye no oh enti sa conference na wukura no a wokwa ya de visa no be ma okay conference na wukura no a visa no aya kwantuo mu nsem o ensem wo mu pa enya agro pensuo bi gu minimu ate ma membra se na ya na akwantusem no saa na be kro no osia chinyo da ke ho na atafere o ye ku ye ho ye
Magana, Hamudi Musu Bigania Yahe, and the Musam Nubi and the Mushiano. Or of 21st Connect Water. If you say 21st Connect or by Wuni who anyone said the Biada. 21st Connect Semekancho say, a bibidro song and what did Juma, a one now sure ye be a war with my gun and ha. Or for 21st Connect Abasobody, what you will be memhano, and Yasam Ketwani, who travels on Pocobu Nikrumwa, 21st Connect, Wajia Basobody pa, Isan said. Siatica, saya dear no. A so sisia for Monaco, Kumakusu, Nazintrimia dear, Siatica and ye pa. Now 21st can who said, Ya dear be crow, why a friend of Siatica, and your man can number 21st can corner what day a bibidro to say a dear we are no, and Yasam Ketua Uguso, a shake Ghana for if you say, or say, or mobile Ghana for back, Beshama Ghana, Babia, Siatica, Yadia, and Bia, Ubetu Yadiana, say Edia Mano. Or say, men can't or say, yes, Siatica no kwa. Yari bibri biada wo de ba 21st kenika o ho akande wo ho adura wo de be ma pa na emfidie pa ye de hwe ya de pa de 21st kenik uyi no Ghana ha o yinumu anya asem ketwa number 1 pa eno ti ye ko 21st kenika kachi bia no a emfidie wo ho a obetumi e de adosudusu ne hu ba bia ya de wo ne de bibidru son atu ya de na ase laboratory ne scan ne mfidie ahodo pise de meka no or for 21st kenik ebu ne su se cha ye ko 21st kenik ye ko tu ya de ase na ye ba kumase afa ko ye behu 21st kenik no eye ehwan overseas adabraka aha na behu 21st kenik wo se wo ko ba bia Sompa wo no ho na 21st kenik wo 21st kenik wo efom na Sompa TV Sompa FM wo abrosa ne soro enu ntine ekwa ihu ha yaje ha boso enu ti se wo ba 21st kenik ya wo se wo ko 21st kenik ana Sompa TV Sompa FM ka no besiu enya asem ketwa orofo obo asekanse quarters yo ho na 21st kenik odini juma domi market so enkran obehu 21st kenik ho sunwane kranza tachiman 21st kenik ho a wotu yade ase ye frɛ wo mo ahoma we so se ohia 21st kenik emo a 0540311311 0540311311 odofo amafo pinu a na mo be frɛ Osei Aboagye ye Sompa TV ni yenya o Sompa TV ni yenya o ifra no pa besi sa abre menya Sompa TV ni hwe odofo o mafo hwe TV no munya akatwa papa eno ti so pa akatwa papa ni bidia mankwankwa no risk no TV no emfa emma 21st Sompa TV no obehu ye kama enkwankwa no mo risk ane emfa mawo obehu Sompa TV no kama programs ahudo bia obetunya bia hwe na so wonya akatwa pa orofo yade hanipa o yade titi nipa o na eduru ba bia yade bi wa wo mu nu se yade na so no kotwe brefo koko obe ha papa wan hwe yie eduru ba bia obeka se bi kuro bia to adu koko yare fon se eno na kosi broni frɛ no natural pass no orofo koko no me wa no aduro tatahwe pa etu koko ase na se bi etu koko ase no koko no entumi emma oni paduam biem orofo sadro no 3 ba center du papa bi odi abadwa so Ghana fo atuagu so ade tu koko ase 3 koko capsules koko master eno ena na nwumire yeton sadro no bi ade amam ho oden pa na nso so chinchiri ba bia me amebabo ya okwa obenya bi ato na nso watumi ade atu yade koko no ase orofo koko na pamapama tu duru ba bia gya na ya ne moja firi mu ba koko no ne di unyewu duru ba bia oni so yuwisi udwade ahonam eyo hene koko adia koko betimi ayo oni padua mu no wanhwe yi obeka so bi atu adu eno ti yenko kolina ke badani heba misti heba apidak yebenya koko adruwi ebiato eye duru ba ya 3A koko capsules koko master ena me kamfo na media ma 0546107107 0546107107 eye kitima o kitima heba center eye kitima heba center orafo kitima no adanse de media metumi adi efri said de papa we wosi wonuru no enya asem ketwa haban ni no ono su ni haban pa eno kitima asem nkanche on anyumne se duru ba bia kasa tenten no empamponko eno kitima se ofosuo se o kama duru no ho asem yen susu kasa na ede ya de pa ene ton ho was infections pa de kitima was wo na duru pa sa infections aduru no ene was aboa bia wonam mogya ni mu bia
na enye na trabia bia no ode saa infections eduro no no a saa aboa no ewo se wuwo na infection no say ukofa broni aduro kura ka no kura de a na wasem kura saa na kiti ma asem nka nkyerɛ he eye esi kura no kiti ma asem wonum saa infections eduro no a emmoa no nyina bewu a eho adanse die o mama kan krata no so orofo ye stomach ulcer na asthma stroke na pressure bema ukompa so hu agudi ni yo ade no mu aye mrewu asini trase o ye de hia ni ye ka cho no pa ye o kiti ma se brei obema aduru kama pa fibroid na prostate no ya ye kese kakra bia no akwa akwadwonso ye ko kiti ma o na ye ko pa aduru emfa ensa ye ho yade ama mene wansa yade enipa benya so na ye yade kro ya eno tikiti ma se brei obema odu papa na ode atu yade ase ebu akwawu eho eno wo methodist asonda na ho pe wo se twere bu akodu ase secondary school no no na edi enhwani mu na ye ko kiti ma ho ne akopenu papa ne bia no ya fom kwan ye mfre wo mu 0246914717 0246914717 kiti ma orofo yen ko adusa ho ma me adusa efro papa adusa efro na adusa heba wo ba ye no maami we wo ne ho animu ase da bia da on top from da na se onti adusa duru nkapa dia na ne afei na ya wo ba wi ase foforo every say maami adusa ne papa adusa de adusa heba no capsules no mesha no eba ye no edi tu kokwa ase no aboa Ghana fo papa enya asem ketwa orofo adusa se kawakoma to yam yade be ne hawo yade bibre biada efru twinwa no besu na ase no yemfa nko adusa heba na afei yekope ayarsa orofo se ye pa adusa no papa ni bia nom ukọ heba shop no chemical shop bia wo Ghana bia ubenya bia to na kumase de Swami magazine o makro na behu no kwa filling station ho a bowura ho adusa heba ubekọ akwakoto no adusa se me ka cho na anwume se so be so tu koko no ase pa de a adusa heba mesha ene capsules no kabom nom gra akogu yam afi na yaresa eba ho beto papa yemfre ma me adusa papa adusa wa homa we so 0500110115 0500110115 ma me adusa papa adusa from order for se obetumi anya Sompa Asem Mpe Nipa ha aji so TV papa o so obenyo Osei Aboagye no ahwe me a TV papa na me kanfo na me de ama wo na sa TV no ankasa me de ebro na anwumire Osborge Enterprise and de sa TV every UK abrochimem aba orofo TV ni TV o TV o eni din o hwe agrada gwa ya gr na tiasim he wo de beko repair ho obe ya wontumi nye ebe wiase sika repair die no ka de koto foforo kra na bebua na enso so no TV amebebo ama wo no de eye company no omu Osborge se Ghana ha no ahokyere wo ha nti won fa de bi ebe magana fo nwa kyere mu emada eno to se Samsung LG Philips na with all sizes no Osborge se men kan kyere se wo di biaba na fridge so free US abrochimemu eno na ode aba o manfo edu omu nsuo omu drinks omu aduane ehihye mu efri se ye weda no fridge no so one to fridge papa Osborge ede free US abrochimemu abade a ene no so wala enche na moto na hye moto hyehye a obeto a na enso so no Osborge se eni daso wo ho eni daso ti na wo dwene Ghana fo ho eno ti fridge no every US abrochimem TV ahodo a wode ba no every UK abrochimem wo se hotel na TV ni nyina afifiri hotel mpa ne bre na TV ne bodan ho de ono nya adwuma bia opekura kwa wo nso anya ho de pressure ni so eno to de bia ba yenkoi na yekope bi ento wo se obehunu wo abu akwatwene bu akodua suku ho JHS ho no ho na obehunu na Dr. Mensa Aston wa from Hotasi rank wa behu Osborge Enterprise or for young copy Osborge TV ni bi ni fridge no odi aba no ebeboa pa 0277 788 845 0277 788 845 and 0242 026 375 0242 026 375 Osborge Enterprise and I make comfort na media amount kama or for ye ko danki ho Dank Natural Health Care Complex
dank se menka nti o se hwe ono de wode ne hu efiri se enura wo no eno na ama dank ne din ekosoro saa no wo ba wo mam ha emfie du enan ene akire na dank ko no nanim wu ase da bia da yakopɔ ma na yaresa pa tumi a enya asem ketoa ono si yedi aduaba no ne de haban no asa ye ho yade pa de a ene wo pa dank ho pa de a enam san yade wo tu ase arthritis wo tu ase stomach ulcer no so hepatitis no nyina da bema unka unka sem wompam ma no kasatia wo dank natural health care complex and American from the amount amanfo dodo no a wakọ na ho atọ wo mo yade na se atuo no wo se ho ya ahotofie na ahotọ no kura ne de wasumdue na wanya ofiri se yade no afiri so obonsam wafiri so ni nyina ebe dank natural health complex no ene betumi ye san senkyere ni wi e de amount orofo ye kopachi number 2 on city life hybrid school no ene ben ho orofo se ye kọ ni afom kwan paade a orofo kyena dank be ye adwuma ye kọ na ye fe yade kọ da no ni tu ase that ye be ya betumi akọ nwuma so 0244017556 0244017556 and 0266593330 0266593330 dank natural health care complex ho na ye kro enya asem keto akra enuti eyasem ewo mamu ha na dodo no na ye wadwen se o man ontinem nanso so edie ene ya na ekosie eyasem foforo eyasem o kadachi enti wadamfo no de o ka ho asem a omo ho wakora da omo ho wakora won frame kora asem ni si ye no on frame kobe won frame kora be 4 months ni won frame da kura on frame da wa yina ni kura but obi abusa no so wa say mi case ndi wa solve wa wi nti woni mi awi but enti sa wo ye mo adwene se mo ba no ma bebe besina ko Mexico no na de no de wan fani sika ama no na ade utiko shem semina me ka say meko but no ka so no kobi but me na me ka say meko Mexico no so wo bi wo no so wo ni mo bi wo Ghana enti no sa ni pa no ni ye ba na me ba na me beduru no nso ba no nso beduru enti me na ndi ka ba ye enti me ba ya beduru ye no na me hwe no ma won so firi Mauritius so ba ye enti wo ba ye no ena ono afrem se wo ba beduru ena ye nyina ekohia na agent no ewo adum me kom chen ho ana ono wo ye adwuma ni ekohia na ye ni di nkomo ena wo se wo ke obetima agi amaye nti na chire no ka se Mexico no ho aye din 20 minji nti me man nya Brazil mami na Brazil ho ye na me namfo nse Brazil de ho de me ko ide ho nya Brazil nye nti mi nya ya hwede no ndua no nti mi nya na me so bo mi timo pos na me pese ko US nti na ho no visa 7 na din dan ze me fa sa ho no no ametimi awura mu US nti ye no no na me ka se Brazil de na madamfo na do me oh ye boa Brazil ho ye kama na me namfo bi kura ho no mo si ho ye ho ana wa send video bi ama me ese me hwe Brazil mo pe factory workers ho no mo nya asem ko 20 no Brazil ho ye na de obeka se Brazil ho nya bia nipa kro no onima kwantu madamfo no numa asem ni na am se sa nto do me akansem de gu masomu ana so okay eye de ne wa ma sika akurika mu mo madamfo no kansem de gu masomu anti madamfo ba ko Mauritius no ka ye boa Brazil de bibia no ne Mauritius na aprape Brazil de bibia no ma me madamfo ya o de me ma agent ka na madamfo no Mauritius de no ni e de no ni fa kwantu Mauritius ai Brazil ho ye kama adwuma ho to ye ya na so okay ni mate en ye meko enti me gitu mu no me yi mani betena afia na me ase enti ono na frɛ me no na ye bo na nkomo na kosi sei na dada ase enti unka bi am say me de Brazil no ase twetwe maso no e ho ye na den to o ye ya na so okay ni me ye and was en ye first capra ni emfanto ase ye start ye ba jo 10,000 ayi wadamfo madamfo na ni me di ahon kra na nye agent no kra particular for registration fee nam mini na 10,000 die visa die nye guarantee mo 10,000 die mo jim sa sika we di anodi na mo jisika we na visa na ye fisu mi ase sika na hye nya de sem no ma me back bi nti mi ntua sa
ti mamam 8000 was ye boa pa anya wo di ankasa sika we di 8000 ye nyu ne bi kura agi eye wadamfo na udi sankomo onu na di sankomo we ne bi kura agi 15000 e bi gi 15000 na nya wo kura nka wo sa sika we di anka ye nyi o ye nyi sika we kura wo di anya hwe eye wadamfo nkomo na wudi wo di anya hwe wo di fa 8000 bra na ye starting ye ma am say 8000 bra mi twa 8000 me twa 5000 na mo di starting ena ka se ni nyina ye nhia kumase na me fa aka saata na mo wa hema ko bi ena onzo so wo dwo so la ho no onzo fa aka na nyina ye behia agent ni ti ye behia ne aha wono no ka so wo banti me kwa na behia agent that day no ye nwanwa se ICC kan ye de bre no wo delay kwa ma wantimi ameto me na ye nwanwa me dwene ho amante asamse nya hwe seja wono woni agent ni ntini bia wo ntimi ni me bone enti ye na me fro ka chense ma ba beduru ma twe wa wo ma nti se me the time so ko no so first can my agent no obe bibia kama de fama no me ne be kasa na msi ke me de ma no wo se afama no na me de ma nti me de ma no wie na agent ni gi ska no wie ye no ena me move se me coffee na me frɛ nti me frɛ na msi ke sika me de ma agent no nti me pɛ so ya awe na kina bi no wa ma me kese sika no ma mfa ma was se ma hu wo di ama no aka wa frɛ me kura aka a kyerɛ me ena me sika no na ye de ma na me ye de coffee me call fie no a na oguso no ya no was se say my ya baby am ya dun the ticket na aka nti ye mfa ticket scan ya de emra na ticket scan no checking into dollar na basi disimu a ne wo wo soro nti me mfa scan na me kwa na me nya sa scan na e din ma me pa na me nya na me ye ya na me nya sa scan na ze ne ticket ni etu okay enti katachie ade no de eguso ebeboa akwantuo no se pempi no se obi kɔ no se be fa ha kɔ ba bi foforo ne kɔ ba ne se ya na abrabo no mu ya diama no me hu sika nyina se ya no abrabom te sɛn e mo din ma me pa de me di credit pa ma ba kra me wa no kra esa na aye diama no akɔhoma bom ni sa na ma ne ma o mu nyina ya awe wo ya awe ma me kasa nsem we nyina kyerɛ o ayi oba no ayi no madam for no agent no na oba na ba mu mudie ma de na ba enye easy me wale no kranche be 5 months mu enam so ama kasa ebuo kane na me ba afoforo na me be ye no ho ade ice na me na mo 200 million am say no fa wale no nko a ho ayi kura ni na me say no ti me say ni wie ye na wale bibia ye kama be ti achi edu mfimfim ba bi na afedi kasemo no aye basa ono su nim se wo kwani won su nim se me kwani nti a kire no wate ma se enye me 420 sisi a wane wadwo aye tin a sisi me ne tie nti nkrofo no agent na dwane wadwane a me hwehwe ne ba bia me hu no me fe no mfa wasa block me madam fo na ankasa no so me frɛ na no onso so etoto papa so onso de no ho akote nti ama sisi na makwa ho kire ama misika sem nyina aye de ekofo okay osini sika sem kofom abrɛho ba etwa bi anigye ba so etwa bi ye kɔ ne ni fie bites fo ntwetwe nkomomra yi ɛyɛ asɛm o dabi ametaka ponto ne abadi nto ne ayi oni nyina no ahagye so nya fie bites papa ya asɛm o wo kan kese ne bro na anwumire twetwa bi anakwada ɛyɛ fie bites wɔde sample abasa no ani wonim no mo a na watwa bi sɛ dia wobetumi ada efie bites omo ofia na ye no omo antwetwe nkomo esan sɛ medical kan kyerɛw sɛ wo maame ana papa ana odofo bi firi mu a de ensa tumi ye no ensuo entumi enyo ɛna wotumi hono gari emfa ensu maame ayi aso omanfo nom gari no mfa mebɔ nso ada bi agise fie bites utwetwa bi agise obubo bi na ba wani nso so a na aba ansa no de su botomu a de beba bia no ene ofuosuo be ma menam gina ha na me bonso ba bia sikanam efie bites ye no omu kodwetwe nkomo ma me mo akwa aba oba pa bibia bokọ de efie bites eba ye nyenne se ne na mo be pia fidie so ofuosuo Aboagye da ubo wonsa ho no ya na no dene ya na market no kọ nti ya no so mo de ensa ne nyina betwi fa eye fie bites yo
fie bitter. Mammy, you. But I say, the Eddie can remember what her phone in our show. Namma will be a quaba at the Abassum bar, and any day the can say the Wakam. Yes, we are told because a dear a day, na a papa, and only 2 1 more, na a G2. See, as you are any who say, wash a fui, and your bitters papa, or bubble ball, nama assume Jabe feeding. Let us a bittesa. A buy na a wood drasoa and also a young one Jumano. I was saying so ye room na ye ba a show you should be nice, ye bet say a bread. And I say, if we are saying, I will say, a few bitters a buy a bain fee 9, you know, and that's so a wood drasoa to say, ye will be na and noon be na eddy and what they pray. Ye bitter seeing ye bitters such as say, will be a horse and my condom bitters, and I'm a condom, and I get you a quantum in baby, I made that. Debbie. And then another tie set or the bitters air bar markets. I'm ranty and I'm about what yat tibia so. Let us say, I dear better cranny and woody a any day cobaye. Ye bitters see yet tibites up. Said ye na encano, yen and nanom, eddy bitters, a si just so now dear to be a fan of cora and no be a fan of bones and a cup. Let us see a cogibianum sana if ye bitters no. Etie a pepper a cacadro when sia we sat near the adenina efra in brain enti a few bitters a bittesa sa wonum ne kwani pedriema ya dia hodo e na esa obisi mani so ya na yemi wisi e yenum a few bitters no ade beti no behu se wani e twa nkyene kire se wanum bitters ankasa e kwani pedrianum enti a few bitters se bi monra ufia mesew eni de ni ahobrase mbɔ mmɔde na pebi enumre ya me kasa ya baabi e ton ensam bia no ubowura ho na wo se okopɛ bitters anom ana okopɛ ensam bi egu anum se be ya ade akyi a ahode sonko ebabawura ni pedua mu a eye efie bitters medofo eye efie bitters se wanya efie dumienu ekɔ ana efie dunwɔtwe wo de mamenka ne sa 18 years konko ade a efie bitters me pacha ubetimi anum bi enye ensa kyese se de medical kano ye nom akodi ye ensamone anase ede wo kɔbia emfa asumdwe ma na emum eye bitesa akɔhɔ no kakra bi na ewum wonum a emu wonum da ho utimi didi na utimi didi suru utimi didi fom obi se me yefunu ma yekuro eduru ba bia na mebo fono me ntimi ni di eja aduane simanim kura ne tese me de me san wo mu san na masan so we fraduane no wonum efie bitesa enam se eye bitesa eye enubuna awodo ni wom na enema me bubu odi ti se suru wisafo mi sakakaduro pepre ne wentia yasesa gu munti no san ne me ya me ka nyina so kum enipa ye hu ekuro enti na obi wo ho no ma wo se ma wo foforo chenchina amenum efie bitesa me pa acho o ma akoda nufu a enum efie bitters wo de atwa ne nufu na wie uwie a nunu bi bubo bi ebema wa ye fan yankasa alcohol no me se kakra bi ne wom enti eye natural bitters a wonom a eboa wie pa medafo je number ye ne bia na wonso pese woni edi dwa na wo kwa market a wonso pe bitters bia wo be kwa akwa ne ukunanom sabe ya mo betimi edidi na matimi ada aduane bia mbonya aduane bia no matimi edidi ama mo atomo me patro number wo betimi afre yen say yen fa dodo mro na wo pa ba ko ato 0594 399 434 0594 399 434 and 0204 853 0204 853 500 efie bitters ye number no eno no edra obia etimi 18 years abrantie ababawa opanini akokra ena de meka atwato ebrenu ntene ne se obi ho no se me be ma yesem ekofom eniema enkoye emfa mame medical catch se bitters we ne bitters wo kono makohia oba no eneya wonom ya seconds na sorry na emom nu brane habama no ye die gumu ntino wonom a medofo na yo ho adru si no ntine no etimi biem up and down eno na sa no odofo ne ba ne ekoboko na tese we no maame we no utimi didi suru didi form kama suru didi form anu no ne ntina pagya ko mema no ye wontini wo ye ho oh yes na apagya ni nyina ye fie bitters ene bubo bi twetwa bi ebema wo dedem aye wo dedem bibia
bibia bekoso kama etimi edi ama enu ti se me se unim bites no na sa upe bites papa anoma number no na egu television no so eno me pa cho ye ka abibidro ma bibidro a ka ebeka se China fo ewa bibidro pa enu ti ye na ne yakotena China sua bibidro no eno wa beji ye nananom abama no wa befa edi aka ho nti efie bites de efifie ton unum bia wonyera akwan edre unnom ema ne nyina wonum enye bites awonnom awokwa de se opɛ gambi de se okopɛ bibi foforo de se okopesti ansa na watimi akoni pem ba bia no wutimi nom etna edi nkomo enu ntino no makato se woburu 18 years anasa wonye mamesew enkonyin sen kofa nyin sen kono afie bites me se woni diemu wa wo ye free na ho da kwan etise me no wutimi nom efie bites ebe ye wo adwuma ebe ma nipadua na nkasa akese no ebe ye ne mma fefefe obi anom fie bites amate se adanse a odie no eduru ba bia na nu ntina ya na e ba bebre na obi asom obeka akro koko sisi wanim esisi wuto a wonum efie bitesa eisa yade ni nyina efiri wonom ema wo eto disanure me kanfo efie bitesa ma obi a wose manum ato aduane simanum a mintimi ni me kwakata so a mintimi na eduru ba bia me posa mani koko pass ne awodo no enam nsam nyina no efie bites wonye bi na so no mo a eboa wo yie pa me sorry de number no ebiem sabeye na ade be chi obetimi afreminti edin no eye fie bites sania wonim na ye fie eniema ye de ye aduane die e wo fie no ni nyina na yakeka bom e na ye de alcohol kakra bi e de afram a sabeye na wonom ania opese hu no ubehunu na nidie eni akono so enti ye papa anaye nana number no 0594 399 434 0594 399 434 and 0204 853 500 number no ochenya kopon ya adoma free baby eton sabia no okwa wo su pe efie bites ubenye bi ato open ne baako ana open dodo a wo de number na ye de ato dwana ba modern afre baby a wo bia no ye be ba be supply bi ama wo nso udwadie akọ osi efie bites osi num bi na wo de dem ebeye de nyankopon hye bi bia dasene okay eno te efie bites unum bia ude dem ebeye de hangover bia nimu efie bites onuma hangover bia nim emuda hose moton na anika se wo mkura ne se utimi didi soro didi fom bema untini mu aso de jejina so ni mu ada ho kama ba bia to se tu se o man gan na bia da efie bites aye krado na kumase ade Dr. Mensane na afom ho pa ade fa number no na upe bia o frɛ wona e obe supply o kama efie bites orofo twitwa bi bububi anigye ba ye no mu saa na ho ba so amanfo twitwa bi enya ase keto akra ye efie bites no osen be udi dim be ye de asem pa asem awreho ba twitwa bi nije ba so abububi na ho entumi ento efie bites asem kase pa yenhwe na abrantie na damfo no producer yenfre na damfo no menim se ba ye wa fre na damfo na busa no ne side of akoya asem sanse ahohene nti na mpempie no yegya mowre o ahohene nti eni yegya mowre na se papa yi wakobre na se mu anya amfa na nkwa sisi yakora na wade eye basa yo enu nti na mpempie no ya na mafutu sem no ya na metimi ka chiro manfo se ayokoguru amaboa koto anyetri nipa ye bofo nipa na wonwi senye wadamfo yi akebi afana yi kwankwa koto producer only need nkomo ohozo otwe bi gu mpawa so ana yenkotie no me friend pra me gusu friend no se be ya me nsa beka no opeke ana wakate no o she mbo se nko ni beka sa so edu se ye friend no o friend na wakate no o friend na wakate no na Brian ne twetwe nkomo no ofo na 70 ani na ne se abranti na damfo na okoto na kontom no wa moa no na enra ebra ye friend no abranti no na no den ene ne kasa sisi ekura na damfo yi a okoto no kontom ene
sisi a we no kra no ho ahi ne ho ahi aye ne nyina ne se Oforisuo o pa kire se eye agent na omkotua sika ne de man no saa agent no ono onye hwe na ebra omufra kontom ba ya ombeye saa hyehyeye no se ombetu kwan akọ baabi eso omkọ no abrante yi omugitum ye bibia wie ete niema ase ema omo yo magye so omo de omo nyina amesa be hye krata ase Kevin se wadawo ma wo hweme a krata no abrante no sende yi ni de maame na ofo asema a oka nyina ne se ebra omo ye nhye no edu bra omo kokogye visa no de ama abrante yi abrante ne ka se visa no onkonkogye ni nyina ne se abrante no oni gidie ewo ono nadamfo no ne agent ni mu enu nti ena ama nadamfo na amfa na ntu kwan no na ade ba ko ye ne yakra ne se baabi ana nkra abrante na nko na agent ne de ne ko no na nko de ne ko baabi a sika betimi apie abrante betimi adiye abrante ne ire ne man na sefo no Oforisuo enuru se go free saa kontu mom na medu Ghana no no ye billionaire okay na abrante ne nkoma woni ye nua ya wote hei enkoma odi ye no afeko wi ase no na ye nua we na yi ono na damfo na ono koto no yi na si baabi no oni agent ni mom na edele no wo so otie eye abrante otie na damfo na wa kontu mu no ne nsema o kana na no ode die ntia me ka so wa mo na damfo yi se sisi no watwa sa abrante ye koto na kontu mu yi de otie hei watwa na ja ene oni agent ni mie no akoka bom Oforisuo mini dim koma ye say because ebra oba ye no ye di kan free agent ye friend be 1 hour wa amfa no call na mum ye bo modin esaka ye nua otie na damfo no koto na kontum no ye friend ni twetwe nkomo no say asem say ni ye nua na bedan yen iti omo agent na mane Oforisuo ani be 30 minutes ene agent na free ye agent na free ye no oni ye di nkoma kire say visa na omkogye ye no papers ne nkrata asem wo ye no etwam ko be 200 million Emma mi busa na say na krata ben no mo ye na even kura no ufiri anum ko America anasa ufiri ko UK na sefo a krata kura no UK fo kura je almost be say 2000 kura na wose an won de baabi an ko de abrante ye ko no krata sam eni bi pasam ne bibi o mo ye no wakaso waka enke betwam be 20000 enti abrante in the moment ye mo ye krata na ma no na ye nuen ade be tia man ka wakakogye visa no ye nuen ne ka se won ko ne de sia ye nua we abreach contract ana me busa na say ade na hoye no sia nua sentesa na ye nua ye na adwene say okotokosua ana okokoye ade ye hunhum asem de tia na wase ye nua epa okokoye no no kra no se ye nua ne bete ase ade ma no de a visa no mo san ma na nyi foforo ensa fama no nam se ade mu koye na eburo be se mfi mi no asa mfi mi ensa enti esi dan ukoye ba ko na nye enti be na ye nua ye ote yi wotuma nya gidie ewo mu di okka nyina na se obeba na ko ne abetena ase Oforisuo efiti ena no pai anopa be no nwotwe tuko no nkro ko no nduso a ye ba ha no wode meba sa ebo no nu me frɛ no ka kyam so se ono no agent ne so obeba efidue mu ha na Asem Mpe Nipa be kana asem a je sa abrante ye ote yi na damfo no a no ne wa control mu no e ka no bi so onka wo pa de a o manne o kyena so e ka wo enti ozo utia abrante no nsem o kaka de a se sika na aka no onye na adwene se obetua de ama ye nuan na emom se ye nuan ne pese otu kwan mom de a omre ne ho ase na baabi ye nuan no pese ode ne kɔ no onko no nkɔkɔ ye ma na nya saa de a sika no wada ye nkrata asem ama ye nuan no ono so se be ye obetima tu kwan nti ubisa me na saa na tie okay katachie koye visa no ema ho no ade na so nko present bato embassy ho kra mani kra hunu ho embassy ho kra na de do ka no kra no omboa visa wo ma anya visa bia ma passport ni ni senka visa bo ma senka mbo hu passport ni ni visa bia ni appointment date kra na yede ko embassy ni kra na ensa anka because unko embassy no ko je visa so wo ji appointment date free embassy ni ho ansa no mu di ama wansa na why de wa ko interview ansa na wansa ka ni nyina ma anko bida Asem oso wadam for no your friend say your friend akwasi mama mama ena agent no wankasa so din de say your friend Daniel Kiku
Kiku. Kiku. Tuko adum nyina omunim na adum fan na no ton phone. Adum no ton no me kom nchen kwa wo friend Danny boy. Friend Danny boy. Danny boy. Adum me kom nchen kwa uduru ho no mo a Danny boy. Danny boy no I friend Kiku. Kiku. Danny boy ni o ka Danny boy dia. Sa adum ho no street nso me kom nchen wo obi a. Eti se me ne wo kasa die wo ko ha woni ho bi. Oni ho bi. Ana wo ho no de ne ho asie wo. Oni ho bi oni ho. Oni ho se ne otine ka mu na ise no wokoba. Oye runs. Aso ka kire me say se no wabie no ne travel ento wo Bomfa. Ano mu I fa Bomfa. Sa chance Bomfa say I do so la ho ba bi o se yo ntimi hu. Ho ne say wabie no na ayinti no oba invite me dakoro. Ama me maba ho na me si mate. Okay. Osi sika ni nyina ye say sika ni nyina akosi 370 million old currency no na utua mu 119 million e ma me. Na yes akaka balance yes o de ma me eye 251 million old currency. Okay. Yes, what demand. Come on, come on to you, Mate. We be a bear friend. Mate. Okay. Panama Basin Tracy. I have some more Ghana ho. I have some Cassia Power. In I will mem. This mobile quab which and only I had you know. Omna someone. Of course, we are chair for reform. Mejidi is nkoma akoso when you agent na okay yenya agent no nti ya yehwe na yene no ko ekwohwetwe nkomo hello uchiminka Panipa pomte say hello Daniel na me ni di nkomo no Kiku ni what is Daniel ni ana I Daniel Kiku. Yeah. Kadachi abrante bi a friend Steven Yabo a akontusem osinisika bedi wo paper sem. Oh yeah. Asem ni anyway we obi afra mi ani na kasa ni pana kasa yi. Nyame aduma we dey the week na me trafa me so fẹ́ ni witness no me ni na be ba onum. Nchini beba hanu yenye yidia. Daniel na chesa abrante ensem a wo ka no wo kire mu a ni sika bedi wo na kwanto no wantumi amfa na anko oko abrante no yeso ye agent o ye fe no Daniel Junior Kiku a wo me koma fam wo adumu a ye fe no Danny boy wono na sabri wadane ho connection man ye waje abrante sika ka nya ntoso aka nya ntua o asem o omna samwa no for so enche tiefo ni arefo omo mi dey say no an nenya mutie program ni ade dia sida kase ni utwedi am kase pa be ma won na yenko anim enche na ashton na free bibia obi na nam chiao yetete nsem ne bi sam ne yetim no we be share ne yefam adwen kakra na kontusam yin sa ne sese ba cause crowd team Ghana kamenye sure say normal to year ko bi beti ne sika so ko Brazil menye sure sa because abrant to team sa kontusam ye ne de na na kapese mbushi na sam kakra bibia na owo na onye sika se o de ko US na se ho a na enye no wa na onye sika bobo an me pato se yesa dan so ko bi beka sa brabo e bako enim ti nke bi a o move akoda nim to tim sa kwantu semu de ne so a na nko pese ai se kushi nye fufu obi de nso no wadran ko ni bom nti sa na sese ba abrante na oba na kwan mu a no yi ni ti de chene ne ade no na ma na dwen ba so ade bi a meka sese okofu ka na ni se benya accident a kanya de anka ba kofu it is ade we ne bi obi beble mu ana bibisa na emom edu mre bi ho no ma yen hwe kind of person na nipa a woni na hia no enkomodim ya na yenfa ya ni ntofo na yenfa ya dwen so hwe no makakra unse edu mre bi a nipa bi ya de ebra na nyankopon kasa che nipa o ye connection ni ade me de ma no
ka me pese me yese yo ni nya na bibi kasa chewo na wanti ade kro anu ti na de bia ya na obi wa de bia je se ye kɔ sɔfo hɔ ma sɔfo hye nkom edume bia wan kasa no e ma sɔfo bi hye nkom wan kasa nso wɔ wadwen a ɛda otrim uso no timi no kasa ebi edume bia yenti ye so no kakra ade na wo ye nyina na wo kra no enim se osika ekɔ akɔhye ma ɛboa ntowa na ɛsɛ otwuti aisa chichide otwini tiba na so hu se ho ye din ana fe ɔrea ohun se no ma bi hihim pɛ no asan twekɔ saa na nipa ye life na tie awu se abrantie kiko aso anwan sese no ye bu ni din no ne guy name o mekom ho no ene obi afrɛ ne sesi a yanyam koda wa fide we so yo bu ni din saa kiko na o se so se we bu ni din bi ha dani boy wan no because mekom ho no wa nipa boys na egu no nipa ni mo mo ene omo so ni mo ho omo ye guys ene omo say tie programs obi ho obapon wa bre ontie ba bia bo so tina video no tie iti din na wo bo nsesi ano un se wo kasa ye nyina no producer friend na no kikiki o chadin we ba mu so ye adwuma e wo because we won no amafo nim edin no ene obi a friend nsesi a on kasa da bia wo ka aza na no aba form oh say obi anyansani bi a friend na tufu say hey baby wasem na du no me de nanka me baba kan se chewe say on tu mrika ana nipa no friend no on kan kire ne say ekwe wo do afa so no oboa oni ba bia de ko woni wadanfo na chesika na di wadanfo na o so oba ho na ade oboa oni na ye sa business no omo pa mo me entrase ne yenko baabi ne yenfa ko hwehwe fam so mo se ye we se bronya ye be so mbedi bia omo nibi ti asem ne ye pa o abusuafo amabusuafo ne sankrofo yi wo se ba akwefo wadan for friends yi mama kwasi e so ye muslim ya wate he wa jo so de yi ejoso lai ho o wabusua enti ye ka abusuafo ntie ena we so friend ho kiko dani boy a no oton kiko dani boy abusuafo ntie ni ye pa e adwen kese no ma jara ma sika o ma chadi woni me ya adwen sa o ma chesika na di de na o ka so pa fokusu oboa entrade no obo ye di kosu ba reform ti so mo ba me transe because adwen kese sika no e ye lie bi no mo ye eduduru ho no o se na o frɛ no ka kire o se wa ye busy ni adanti na ubusa no o ka kire so mi di sika no no se fama no wo ko ya no mo di sika sim oh yeah kumasi adwen o ma boto bugate kwa kukuro we se won suro enchintumu na won suro duabo a obaku anim na sensuro dibo a we won sensuro dibo a maka jo nipa o person yeyi a insuro police insuro nemu insuro court ube yesisi a ama mi bi na no de ama ko jeje aburo o de ama fo buro boto tumi lodu kama onu a na de ne ho ko Swami police station say Swami police station yes mo hwe me nie aso aton bro na di o be si na ma me nda so ne na ho na on share ni mita ba ye tufu aka che sankrofo mienu na busuafo otia omun kan chen se so brekro ka na so akokọ kra na da kubu a obehia o mita tama na madam bi na opam no ma organa ewe so adum na wo sa se organa ewe se kire o na yenwa ma ba si brafo no na ye ko na madam ne pamade o ne kwa bi da okosi main road police station ho na zaman for fa drop ya no magazo me ko mi nwa ba bi wa we adwuma nti me jisika no o mo fa no ma boto bu gate the taxi ni betu ma gina ho ja ya office ka ba wa fa okọ e na taxi driver be bi so nim se ho no e kwa da we sikan ti en ne fe double gate eti we kiko no woni we no o double gate no boy ukọ ya pe no mo de sikan si to no aje ne she o pa o mra meka sente sa ye fa ko hwe fom because one ade o mo ni wuyi so ya do be ko I go Mexico na ko nanka ono ka ukra so ko ya se do na trap ko waso mo o wo ko e bi so
so na nka je wafa ayi won so wafa eno so so ayi your friend say Mexico ni ayi de bridge meboa so won na nka wa target ana anya ye ne se Brazil na nye kuro bi ani patima upa ho asena hu a na nka Africa na Brazil de nka akopede ke wono ma bebre e wa Ghana first na ehwehwe ne ade say the whole world Brazil for na de kan onya ho ewom ye won krofo bi o matu kwan ko mo ye okay because emra na e wo kuro mo no enya bi na wa they can in terms of for Ghana ye wo facilities bebre chen Brazil for na enso ye ne emra na nya adwuma ti de bi o hia na ekuye na nka obi free Ghana ase okotua sika bi se ye mfa no ko Brazil but abasa minimum obi a wo Brazil wo ye okay because emra na ye adwuma ha brocha no de ma brocha ye hero pa ye se emra ye adwuma o enna omo nsisi nipa ene ye ntua bo akatua no so month nti na 1 week to 2 weeks no ebedu anu wadi aja bi na bi aka ye ne month ebedu na sika wadi awie no wasan bo bese na no friend kwese wasan bo bese nti ansa na we ne mra na di aye so an ko she ba bi ti se 25 kan na ko she adwuma fufu bi ni ade ana se Sompa TV ha na ko she adwuma bi a medo nyame wo bari do kwa enu nti na magana ni pe bebie gane kokoro bi so na nkanya wa nya se mo se nyame apata wo yire wa wale keka we o se afede na wa ba fom kakra ho hwe wa te mu ya asama ba etu o mfa usi kamera akwantu no no o ka cho sa de adi mfie mi no oni bi o mo ya sika no mo ni hwe ye ma na passport na kuta bibi amum ya se ba se ko abotri eno ma we o ke ho an jase yes bese ko ofoso busa wo se embassy wo kra no wo hu ho wo nko ho e be de no akwabeji ani bebe na ebe ti de bia na me kasa ase mo eche wo mo a omutimi de amanfo ko abroche no omo nsole waka e wo Ghana ente sa enkate ba ko etimi senkate a wo hwani agu wonum apugu eno ma wo ekoso ene nipa bebre kutasika omo nyom betu kwan ba de yehu ba to bi so ye adwuma ukọ do be ko chana becha de ba do be ko yentan ka se ye sai sesebe ye se Ghana manye omunya na enye ye wo Ghana ma ebi omo ye wo travel to obi a omo ye oka ometu do tu kwan anko ye kura na after all ebi a obehu bibi kaka ba wotu we ye mfa honko ba bia kiko ne na momofo agisika yakore ene mama ni kiko omo chinchimu nsatu wachi na nka kromo okwa na wo se mfa na wo babia na first na wo Mauritius so wo no ho na wunya sika nka ade ko US yo na mo nim so be o se dia nka cha ba bi o itedu mebi a ye be sre mo amutie yen se ye dom mo so mo doye du mebi a mo nyi su ye boss no kaka ade bi o a ye kra ne kasa kire ba bi o se du mebi akofo ka bi a bibi kasa ka de menfo nya kire na ho nche wo kire ho but bibi akasa kire ne me wife ketwa oba weekend awa it is Sunday Monday no papa and oko e adwuma wo me fa what do you cancel it is o kwa no papa vosu na no papa no drew station wo no o tie pa course baby obi amecha o sunwan o drew station wo no naka ba ko pe naka na ba because o contem no office o ko fro ka na obi san no ana ko fro ka e shere ye akwa ba bomb cross and there will be a so second car and chebeko to the quatem. No quatem ampa and chena can yam. Almost for car go do baby. Can anka walk off no do an yas than any point that down. Oh, ye soon do baby one year cassa. Musa quite to who to an answer me too quite. Me baboy. We a dis shemasa. We a dis shemasa. Me cassanoa. Na ye so ntin ani mo se da me de sign me tie na se me sign dume bia enkola wo e ho ye yerenom ye kununom dume bia kasa bibi na kasa biba ye nti o masem kakra nipa bia wuwu a o mutie grofo bia asem a nka no mote ho nye wo bia na enyame wuo enti saade we na ekoso no na bibi kasa kira wo se wotie nkomo na bibi kasa kira hwa abrante wa tukwan wa baba wa when you sika bi sen tukwan this is Yankopon ko do kwa
hwɛ kiko ene mama abrewase nyame ampata wa wade akwa yiyim ba ye de ka kire wo mo wa manfo tagi wo mo kan kire wo mo sɛ ye de bɔkɔ mo mra adwobra wo de sika na kaka na ebete Oforisuo ambo mo enya hwe ye bete mo diaka omo mfa mo fa ko bɔbra next time no ma na hwe nye hu hihye sente saa de a abusuafo a mo de hye no mu ye de kosua bɛbɔ fam ye bɔ mu dwom bawu buanya ye bɔ mu ni bida ɛyɛ adwen kɛseɛ ɔmo bɔ double gate wɔ Kumasi a wagye ne kyɛfa wadafo no ɔno ne fra mama no wagye ne kyɛfa enti de wɔtete wɔ na ɔkeka ne ade me deɛ ebi de sɛ du mmerɛ bi no ɔka kyɛ kɔkɔsakyi no edu mmerɛ bi no ɛna oyi mi man wɔboa yɛne yɛte yi sɛ me solumba nsa de ne kɔ baabi sɛ o me di obi ho adanseɛ ɔyɛ ade sɛ ɛkwan bi so no ɛsɛ sɛ me bua lumba na me ne kɔ nipa no sɛ kɔ na me so na we ba ho na ɛdɛ na kɔ bai yɛhwɛ ne ni nipa ne nkasa masa bibi atimi si ɛkasa ne wɔyi ne ho sɛ wɔyi ne ho afrabra no masa duane benya no ise kɔ akosua na santo kosua menya baabi a yoko ne hyɛ mienu ɛkapa etiki koi wone mama edi na da so no masa edi nkase jade wo ye no abusuafo opanko abodama ni wura ma odam wone ma de hye ne nkasa na opani wa ba ha onfa nche da becha nko metra mutie de yo wa de becha kontra ene duabo na nipa bi mpe ena woro omo ye din omo kɔ suku e wo kuro ma bo degree omo na ebodua because kwase ebu ya nipa bi afa nyansa kwan ade ne wontimi sika de kwa broche nya pete sika enye die wo sika mu ma nipa de bobo sika no woni pefe nipa ne pefe se mitimi fa nipa ne nkɔ obi wo kura nkakura no won kɔ hoda eso te kwema se wa bi travel to ubedu no de Lufthansa picture bo na toy ne siwo na peja ni aya ye de mu kɔ ani wo mo boa na me voice ne nye ni maintain ma me fansia Oforisuo mdase. Okay. Danny boy over doom. I say a hot nana or ton phone so. Danny boy. You go computer so good day. Emrazia. to say ka wo say dwe wo srem wo je wo ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji se 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert. Hey sewa me hu acho me na no me bisa e kra so kwa brochu kwaku afeina me beko me akrani eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otredi musa no oh Express Group adarumenti akwantu ayefo opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK and Germany say e to ana se visiting so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia and Germany mo am pese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor roundabout Hwa Accra and so Omo Carnation First Light Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From more Humacho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Roll Yasika Chedia promotion. 100,000 Ghana cedis cash is
is up for grabs this December. Dial star 426 star 6 hash now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana cedis or more, and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial star 426 star 6 hash on all networks for 30,000 Ghana cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana cedis daily prize, and 6,000 Ghana cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial star 426 star 6 hash now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Characters Lottery platform. 18 plus only. Play responsibly. Remember, star 426 star 6 hash is the code. Live and let's live this December. Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10k Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via star 899 star 9 hash. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly, not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Ya wadi nyango ponchila. Dani denyi na unya bidi bere na. Yansu yadi yanti ho eba. Na minsho ni pebi ya wuti ya Syria college ni na wadi nchita mo na onya mu kase. Bidi Dickens de kwa Aboagye ofa Bishop Lumba ene ma hotedi. Ya na no so for big friend recording. So far iti o program pa manager na eduabo no na ye na yi film. E wa na mse so for suru. Because ye wa sorry dem wa ye wonyina apo boko so ye nyim film eno nso na bem ye hunu nkwaje ade na no de ye nsuro na emu bi bom apo no mebo ne dua ne de eno de nyim film eno nkwa na dem beko heavy ha mebo no masan nipa ye fun boni wo nipa tirim di kosi se ke ye tuwe kura boni wo tirim boni ba wo tirim a empi na oto abama no man ntem na sika kesi nyina aba no kopeni na bu no wonu wadi wo man sika nti uti kakra firi so kura me ha me o mi zem bibia betena ezi wo se akura bi wo mempeso ya so eno ye wo se wo de me ye yi obeye ye ya na 500 million na me mechem because ma boa no nti obi di bie nanzu kuro na yatim no kromfo na kosua na kuro no ba nyam atuo nyina no ogopu obi awia na no asan minister ho no asan mpi ho na me go Aboagye koi na me ye no no abeje kakire kura me eno ana ya me tepe na me de yawo na ma ye ne matantantan ne ye koyanim abrantie kun afaso abre emu akwantuo baby okobefa yi ufise obuza secondary be na opango betuo nanzo abrabomu ahumia ne ho ahogide ntini na odim dika akwoto obi manso akwowi moja ni a na wawie sa adamfo anka onim me hawo anka mdidi abedibi ka betimi di medin age fanse o madam faso masi kwa na bre me fun yi madam faso masi na to atade we bre me ni nyina wa anwene ho watima ha hu ni se wokobre ni sei na kura no edime ya ma na bedru ni age afini nse ne ni abaye ne ya enu nti no wayda na communicate go watu kwan bi wonu wadi nkomoso onya kwan obetu sei na kura wo ontu aka ye kura si ye modu ye nyame ontu aka na da bia nka che mo fa se fon anya da bia na wo so twen kura so obi ntu vuze bodua anya da bia because asole kura ye ko no a nyame fie ne ho no so votimi ga se dai ni ye dua bokasi odi kum obi a wo tete wo na nyame fie ni ye kum ye ni wo tete ye ya na se betafra physical ni na mi wiase na obi didi a ye nku no o se di pakro fra se tram ye kokọ ya nim ediade a me kan nyina ne se mmenantie no mumfo mu gimi mfiri ba bi omo emetua ka ne se de se so mutua no enye se abrantie we makwan a me ma tro se me kwan nwa tege kire ya adona me tia ba bia obi a me de obi ba anasi yanko ayi ye friend say ayi he ya ayi ho na kwa wa kakra de me yo boni am try bia me koye no oh nipa ya fun too much uhunu ne ya nipa
bɔne adidi nipa mu ɛno na ya na yɛte yɛ preach sɛ yɛde duabɔ no bɛkyerɛ wo na nke afoforo asesa ɛyɛ simple na Ghana kakraka we mienu na nipa hunu nyansa sɛ wo de ade yi obi etimi Yaw Osei na obi anya obi bɔne bie ma di nyame ba nkanya no na wɔpɛ asojafo akɔko wɔn kɔ akuro mani nyina ejimi metwofo mkrokrase kan wɔn kumtu pɛ afei de kuro nyina yɛ din asumdi aba hɔ ɛne si yɛ gyan wɔn kunkum wɔn akum apem de yɛ na nyansa wɔm mmeranteɛ na awofo otia mo nka nkyerɛ mo ma no kumase mmeranteɛ bi suban yɛ wɔn asua obu no de atata de pa atompaboa pa wuni ni hyia sɛ ɔde life ni wani so nanso no waboa wo de ano a wo de yɛ bibi kɔ no wasagye afiri nsam ɛna ɔde tɔ ne de no wo hyia na dum pafu egu ne ho sɛ de ɔde da funu gura nka sɛ pafu ngu ne ho saa during the peer baby ani a recognize ni a welcome the camera because ne honam kɔ yie kyɛn nso usi ka no ɔde atotɔ saa pafu no edi pafu yɛ de bɛ de daw ye miam ye no gu funda ka woni e de wo sena wo besua nyansa firim obi a wotie bia nsua nyansa abraboda meka se enhunumu ni esuro sa asam ntowa ho unhunu asumdie so mfaso nipa bia woto na oni obi ani asem a ya na unsa sa asumdie no kura sa esua ndi ase nya asem ase koye bibi ase nya asem na unya wi a na abonze he se wo sori a woda wo dem ma ade kye no nko akura no e ya de mu kase utimiti wani koba ese wunsuo dwale bie otawa eme nsuo ba no se ya de mu chense obi ha baba so na de kakra na ye fere wadan te sei bebi no ma da abo makoma no se da bia da nsemu za no mbedie abrante ni ti a minim se adum de ba bi kase o mayi yo fe no adum kase o mo ye yi a ne fe no o mo nka nje no na nkwa hia mame ma adwo awu ye se o hunu adum o mo so mpo aso mo ye o yi ayawo akono kwa yeso obi ababi eno wotenefo ho kro black dumo se dum nyina ye tum kama edo mu ntunefo se sika no ba ko we dia ndia ye sika bone ne wadie no onfi ansa na asem aba da bi e de anoka ensi dia no mafo na gro o se da kro pe me pani pa ba ko oni oji bibi die se ofa mpa me di wachi akwa we nko ane ye be se sa abati su me hunu ne ato no na nge do obi poster abetena mo se ye nkasa kwa enya nipa bone sem sa obi epebia de obi pebia ma ne maame am yayi na ye mu bi fira kurase etimi de boso me na nsende o maame hweda asa abrabo ni wani so enya wa obu ano kakra na obi kuro so o pebibi de aye na aye ne monyam daache ndi aye ti se ne aye nipa boni ni ofie na me boa we na no wie mamfa maame am menua na de dakro pa de afiri mensam na wo sere sa adamfo kire me ba wo na wo pira me adanu koduru ye no abeduru kumase wo store na ti wo aka ne atozo edu de man say gogu ka no ana ofiri akire ba uni odi abedu ni enti mo ye sa ne se obeka to se oba wan fa mesimi nsam enu ti no ya da wa no amadi ama no edu ogopa ba bi tena ono anye ne enche enti ye no oba meka se me de wan fa mesimi nsam o usu onimu de ofra mra dis kan maame na fa ye nsam bebide sa no me ye da draw no odu ufra blocho no de draw we na to map ne da ho sa e na oye enti na wa be ye nsuo Ghana nsuo gitu abi da map na se e no me adwuma na diwu but obefia ba mpanyi so ha wani pietua wa udi no edu onya nyansafo na sabe tafrata abrabo mi obi a de ebu ni kwase a da ko ku kan asem mi wo se obi wo a obefa ne 2 billion de wo de bete obi 1 cedi pe obepirawo obi abokro no anya nkyere da ada wo se wo kwa ba beja yo fun na no wo je ne kwa ho sa da na ye kye ne bu na ye si na bu aku no dan chambu ase soja ni wo meya commander mu a woni do machi nko ba bi bebire kurakura tuo nyina abɔ ne ho enso kurokuma te sɛ dankyambu ase ɛna ɔkɔgye ne kra firi ne nsam ɔno mpo ɔhyɛ aban atade a ɔnyɛ obi bɔne baniamde yɛ mfato sɛ na nkɔ yɛ mi panyini nti bu yasɛ nka betuma akɔ ne nkyɛn enso ɛto no ada yɛ bɛto no obi ani n'akyi na ɔno nko ana nam ɔmo nya nyansafoɔ yɛka yɛ ɔmo mfa bi na wiase wodi obi mfifiri ho akatua ba wo so kristo bɔkɔkɔ sɛ due waso wa obi aye adwuma ma no wantua ne kampodue enya ne obi akɔbra nya na ozo otua ne ka no wade akodie onzua nyansa no wotie ye ontua na mo asefata ya heda ne yamfa ne picture bi anto so no ya hwa no ama ne next day no e picture no bagusu ama adumfo nyina hu se ne gimini mu no ode tie adum no bra wade ibonie no obi ahwe no hu yie wo ne ho ansa na chie no nyina bom akokun wo yi wo no ba bia mekire wo no nyame njira ya okay na tese yie no so adumfo nim ye dum for matese so omni mayi pa
home futuro ni ho hontu no so ro kono timi sa ho nye fi okay orofo eniyade ya nipa okania eniwani enoti se wo call top eye care clinic na wo kwada wo pani ye behwe wani na de hawo no yatumi aboa no eyo mo adwuma enoti na top eye care clinic say ye ka chom say ade bia ye ni yade bia no fa bedano na wonhwe kwampa obetumi afa so aboa se nipa okania nko an wani na so okania ne dumpa de a ebo abrafo sem ewiase ebefron wo se men ka chom say wo frames a wo de enhwehwe ni hyemu a fe papa ena wo quality sunglasses ya eno so ebeboa ama se wani no kura no se glasses no na abehye na obehu ade kama obetumi aboa wo saa kwa no so se upe frame a ankasa de glass ni bia hyem so a eno so woton bi pa wo se men kan kire wo se ade bia ye ni yade bia no se ye be free screening dia masuku ana se ye de kasa kire ebema wo manfo na wo mahwe wo hu ye ewo ni yade hono de eyo mo adwuma pa enoti yenko top eye care clinic ewo soame woni ndom hotel no na edi enhwe ni mu enkane Sompa TV Sompa radio na brosa na se wo pe eho na top eye care clinic wo yenkoi na de bia fine yade obia yemfa nkoda no wo so obie na adwuma no adwada kosi fiada anopa no wotwe kosi enwumere no num memene da anopa no wotwe kosi du mienu no mienu 2 PM eho na memere da wopon eno nti yenkoi na top eye clinic ade bia ni yade bia no ano ode papa omanfo dodo no ade di omo adanse se ye kase mfidie a wodi doso no he bia yade ne wo no ma ho aduru pade a eyobo heba and medical research center orofo yade be na de ko obo ho a otum tu ase emfa ma ho habanro pawu e na wodi tu yade yase orofo ye ko obo ho wate ado ato adomanu e no wu one sofo me dokro no ene di ehwani mu ewo adoato adumanu wodo bo heba betesa badwa so enam san yade etu ase sa na sisi yade so etu ase preke se pada mujawi ani me dropa sa na ononom so ankwamo no ho ebetumi ayeden preke se diabetes prostate infections no emfa for mafichiri omo wa bibiduru so omo di tu yade na se yade ben na de kodan tabita clinica otumi tu ase emfa ma bibiduru so no di dwuma o rofo laboratory no enso wo bi sa na massage no so ekoso ekwan obefa so obedi di nyina obekire o se de beya wapom din ebegina so home service home care no so ye adwuma so wo fie na afre wo mo se mpapa yade me mama yade brafie behwe wo mo no eno so omo so omo popo omo tikura tabita clinic na se me kancho na edawu ko da yawa da bia free prostate scan no enso ekoso be makwai na ekohwe na se do besi adwonso agu shu no duru ba bia adwonso intimi ntosen e prostate no eno so ebasa bema na bema yo no ekofom e ma yemfa roba ento bemem yeko tabita clinic nyoma bedane ama nyoma konkan pa kumasi ahojo da ban Cindy's junction ahodo da ban Cindy's junction ho na tabita clinic wo saa na be hu osunwane takwa de takwa enkran obehu tabita clinic ho 0260196219 0260196219 uhwe TV no so amu number no so egugu so a omu edi dwuma pa eya asem foforo wo Ghana memha na eduru ba bia ayonkogoro amaboa koto enyetiri eno ti eduru ba bia how to choose a friend no so kanipa brabo ho wono de okosia no akwantuo mu ye nyina ye firi kumase ye nka no sa wo fa wo se ni nua wono de wo ye wo papa eduru ba bi kura utiri nyina wo na ni yima wo da odo adipefe bie na komam de mawo ni sike kura no a wodi fra kwantuo mse ko de ba bebobra sa kwantuo anye yie kura no betumi de abobra no jonko adada no se wo connection ma wo ho ebe wi akire no akoda ne buachi bidi kada chike wakoma to yemu ate na mempese mepem akoma nimpi pana members akasa esan se abrante dani boy no kwan ofa so efreye ne kaso ne kasa ye no kwan bi so no ode ani die ama Asem Mpe Nipa eno tin san ni die no ode ama Asem Mpe Nipa no ntina me pese meturo fa ya na anwumire no nanso so ade a waka se wone wadamfo no beba no opa wonfa se enye oyo
So one first say anyu adwuma de me ntra so bi mo obeba biem no ne de mobro ebu no kumase abonten so yenye bi mo manfo hu da yebema mobra tata no ho wa kumase monten so ene anwumere wono aba betra fidie so na mo ano ha na adwene ade ne nipa ye bofo sa enya nto a enya ntua na me kura de dani boy ne kura ho nye mahi dani ekiku no ne ho nye mahi e friend dani boy no nemom wadamfo no a woda wodo adi pefre kire no akwantuom akoyade kura ka betumi do sika hwe no akwantuom ma ne ba bitina ye bi kura beto aduane ama na difiri se oba beto ho no wono na esisi wo kuma to ye mwate na me ogidie se amanfo nim dani boy no wadum ho enti obi apre na beti wo se Osei Aboagye ne na pamfo no ka no kuma to ye bibia be kama wate nyame wotu Asem Mpe Nipa obi oti wiase bi o se bibi ni wiase bia no na woni mi wiase Oforisuo se wokọ na na friye wo ashtan wa adefo a mu wo sika adefo mu ya premu afo te se de na kwaku ka perfume papa gu omu o se we wo se wote ka mu no we na rounds mamen ka sa Asem Mpe kokore idam ta ko pa wo mu o mafu no mo na sa hyem ye no mu nya katebi o mu wo mu no ka mo mfrim ba de bia na nam be ya sra e kan de obebo ye be ya sa adwuma na manafri ho amabusuafo tima wu a o matima sofu ene me ko 1 week bi the same thing sa bro no na wo kan o tonfo ho na nipa na tonfo so me pese me body ene me ko 1 week ne the same thing na wudu wono ma na ne na de o mo be kan no na busuafo na ba o mo se asem we o obewu no dawu paso na se na o kan en na be pia en cherry sen ka se bibia ni wi ase da wo mo ma start di amanfo sika basa o mo very careful because when then the wi ase say no wudi hu agrofo so obi bebo oduaku obi besesa o se bre en te abusua no mu ti a 7 preduasa te se de no fo so kan ya fra obi friend one ya kasa kama o mo fo senyo no mo fe producer no mo mra mi entrase because as is some kwase bo no mabu no ye nkwa be fa so abusuafo no from this year kan je wo okay enti katachi kwa kuma to ye mwate na ye ode ya na ade asem ye betwe ama na chisi te na san ye je chiri die na ne wife so ye bese o ba o mo ni de bone e ma de ma em se u ba ye no ne wedding kesi a o se u be she na limonyam no nim te se de na ai sofo ai offense apostle okay ya bese oba de won hwe ya bese enwa ma no ma enko yi a munya botre so mo nko ba bia the table can turn why bibia bet ma turn e ma de do bia mo hwe side you chia ke o fiu kura 0551931931 yenko ho man so 0551931931 0548931931 hello Majo su eburu katachi. No, okay, Peter into you. Okay. Hello. 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 Okay, you have a production line. Hello. Hello? You have a production line, so do for production line, so 05520955593 05520955593 and now 0244801426
0244801426 efa production line no na yemfa eni sa adwuma no asem no asefem papa enya asem ketwa nipa kasa eye bufo nipa na wo nwi da bia me kasa asem we eno ti so we tv no so line na da tv no so mienu no eno ene edidi dwuma no sa line no a no okay na yentie de ekoso hello Oforisuo ndane yey ofa we ofa se SK Bolas nyame enehene e wade nyine momedu odu oboase coffee chrome na omna sambo ame ofolumba na anaira ma yebo abaza mohamedi mana masene papa se wo konkran ya transfer ma se nyame enkwana ma no nsu no yi e ma yen ofa kakra me ka shemi na be mazo kana kuma ntre na demona aba sompane de me dize bibia do na ko wano obaru mo nya de tete de so jane anase wo fa no di e be fo se e u fi so na so wa tiaka asebi na premier da uka amina na ekura atiti 150 net da ho cho o ma de na ho e be no bi anya de asema ense fata ikino yese de ne bakono o fiu we ye wo fa se SK Bonus ya mene here o ni nya wonya juba sakura na awre sakura na fa to pa ya me ka ho se me nyine ti sakula na me de kro hello obo ye marwe maji suebru nkampe ne mayu ose nkampe ne mai ebeba no ndasi no wata de me da na mu sompra nya wuye no be o shebia wo na na mu sompra nya wuye no ba do wori shebia no wo na ta de ma me wata de wo wura ma me ma ko ma da so ya mamu mregu kwa egba mu ye no ya mamu mregu kwa na bia meka me se mpa me kim ba da mai obi be ka ye kwa me ona wo pa ke kana me ba ma no na de ade na mu mai mu ye gwa ka chere mu mai ni ye bregu sta ana akutere akwa ni obi mu fu ni ka te pa na akwa na hote kira wo ji kana oni na ndango nke no na napo no wa plane ma anyana papa na napo ne ka ubi ada omno mi chiao na finya ba we se so konkran o transfer mi sema we de mama ni ya ta sampeni de no mi de sampeni de mi sema mi mu grow ya che okay hello baby afrefre udin good evening maji osuma me baby afrefre udin good evening majuso yentio me da ta sompen Osei Aboagye na ne ka sei anka me pe ai ofalumba number pa ye pon a wo sabeka hello enuti makachre abranti so kana komanto no yem ni bia abranti dani de ama me ankasa ene me panel members no ayefe se nyame ya adomo wone nadamfo no ebeba enuti no ye bese be ehwe buada onfa se enyo hwo na saa yo ba mu dia ebe ma nwoma e kama pa obi aba ahoma ne so ana enti production line no egu tv no so asem bia opese wo de beda so Asem Mpe Nipa no ema no a egu tv no so no obetumi afre na de wasem aba bedan na ehukwampa ye befa so a ye betumi aboa wo 0552095593 0552095593 and 0244801426 0244801426 and a production line you and no any day for course no obi abaswana na okay hello no okay obi amaswa katachi kwa kuma to yem na ye kra no yenko yensori nkonwa so na dudi ho enso atumi aba na de ya funu be kwa menem okuafo de okọ adwuma wo pon ye Sompa Asem Mpe Nipa
aha enene Oforisuo Aboagye me ne mapamfo yede mbesi oti omna samonka sa ena the nations anka of Alumba oteneka ewo dwumadi we eso producers ye ne omo edi dwuma kwanta bisa Isaac yina kwanta so entwemani enso wa ena yebegina Koko Sechi Fletcher omo eka producers no omo bo dwuma enya Asem keto akora wokọ master control room wa Kevin Oyata wone Azuka omo dawuruma enwumere omo piapia nwoma pa na homa no so ma adwene kakra eguso me no ntino mon kama komanto yem be nsiesie se de be ya mofra musumbenya mefiri se muni ho a yeso yenni ho ebesere mo sa akwa no so na Oforisuo Aboagye kofuru bufu mpa bema asukituwa me yipa bre nti fosu mi nam tredwam na yemfa chia kese enkoma ma boot o wasantini ntin ma boot won fa dwumadie eni agro nana daman hene enso emfa dwumadie eni agro nana fosu sapon na yemfa yakọ kese pa emfa enkoma Penny George Sofo George menkan sa papa yi ohunu ade a enya Asem ketoa Sofo George wakankyinagu wa breduane siso asantema mpo daman ena papa yi ofiri wa gidi wo Sofo dwuma mu a enya Asem ketoa yemfa yakọkọma na busu asantene nyina enkanka ne ma nu nyina se owu krade a nkwa entumenye senana ne na wotweda so no omo mama sote Oforisuo Aboagye mani mu nyam kwa kokota ekire ene ayuyori nyina yema mu nyina mu enetia ade na Oforisuo Aboagye nyam ya doma wo kyena wo besa atenka bye bye.